vai Tafia te patasi Dalinya falling amatalasi Setasi uasili hatu Fahangaloi lo manatu Foi mai pelea Foi mai pelea Foi mai Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. ngai ia e whamanu watu I leli I. Leli I elo watua e matua sili lama oe. E ofu oe le vi inga ma le matango fie. Olo e pulpulu
i le malama pei o se ie pulupulu, o lo e fofola le langi wha pei o se ie pui pui. O lo whaia e ia o nā whea o pito lunga i le vai. O lo whaia e ia o ao mona no fua wha tāwari vale. Whea whioa i o ia i apa au o le matangi. O le whai o matangi mana angelu, ana au au nā o le awhi mo muia. Mātou alau suma le loto fia nei tahe au. Mātou parapatia le matalasi ma le sirisiri ese o whaamurianga. O mātou maua i le nei asa fau. Tele ai tale manua i titi malaua whaasa fia fo i moha ngā ruanga le loto fia. Se ia mata le asa fau i o lava vi inga lo mātou tua o mātou wifo i o luma. Tau lo sirisiri ese ma whaamanuina ma whaanene eina o le tupu. Mātou whapeatu e pa ia lava oe le atua o au. O oe le atua ma malu, o oe le atua ma mana, o oe le atua sirisiri ese. Le ai lava ma se etusa ma oe. Oe le tupu ma le alii o alii. O le atua e mali ei mana oe me le lei o malava. O oe le atua e soifua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi ingo le mamalu o le atua oe pulu le mātango fie. Ta maa whaaftai. Lau mea lofa o le whaua mātua maua nei tae hao. Whaaftai lua lofa o te tai mamori mai le wholaunga le tunu ua tuta fo i manu. Whai ngā malo longa sa lātu tō whai. E whapopo nea sa fau. E lo lātu se fua ma le mātua ni yola ua mātua o lia i fo ni sa lulus fulmari e yaso se te ma le mātua wholaunga ni fo i tausanga. O mea oma. Mau whamunianga wa e whaia mo i mātou lo mātua tua lau pulelea. Ia, o le mātou wholongora nei aso, o mātou tu inatu o ao ta maa whamonemone, tau te mai le malanga a whai nei. Alo whangia le whengai o le tunu ma whaiva o le nei aso, i au manuina, e ala i lo whaatasi mai. Ta maa lo whangia a ongane e mātou whanau, tu inatu lātou i au ongora nei aso, le paolo o ao e malutia i lātou lo mātua tua. Au sa ili le poto e ala i au aonga. Ta maa whamole whamoni e whaiva. O lo whengai malim ta mata e whai aonga. Ngā whamale aoa oina. Ona ia mātou whanau. Mātou talo, molto telo la tau fia aim fia whainu iso se tafora nei ki lope. O oe au lea tua e malia i mana oi me le leu malawa. E le pu fo ilo ao mātou walau. Alo whātu. Ma fo ai me aima painu se o lātou whainu ma lātou ai. Ma lātou tele tonu, o lo soifua oe o lea tua, o lea lo whamaia i mātou oma. Whamaria le tunu pere Samoa, alo whangia fore nia tunu o New Zealand o mātou nofo mamawai. Ia whapena tunu malawara nei lalo langi. Ia o mātou si mai a te ore nei tae au, to tere lātou lo whātou toria ngase mai o le tino, tonu a inga so se mauta ngase, o mātou whatatu mara whātua tua i a te ore nei aso, lo mana whaamaro lo pa iatu pa iane pa efo e whaafo sila lātou malosi. Ia fo i lawar vi inga i ante. Oe, le mawhana whaangaroina le tapo inga mara tu i maru muli pangana i mātu mātua, tu asin sino le atunu i maru mauta malawara ni yaso, mātu talo i teitoro wahina pe lātou le mawhana whana o loa lofa nei fo i vai taimio le malu lu, whaafo i sia pero lātou se fua laure le tino siri lava le nganga. Ia o mea umala whana mātou whaira ni asa fau e mai, ia mātou whaia lava, ina ia fo i ele vi inga i ante. Oe, ta mawha mone whamario le tautua, ale Radio Samoa ni yaso atoa, o mātou ole mātou wala au i nei mea malawa, e ala le sua whamanu malo Yesu Keriso lo mātou li mora mātou whaola. Amen. Amen.
mana o le viinga o le tualangina na o talvau le kanesia me te tisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo o Radio Samoa Sfalima iwa tolu amo ua tatonu le tu lai ono. In this update, Transpower is warning electricity supply is squeezed across the country after an overnight cold snap. The National Grid operator has issued customer advice notices calling for electricity generators to make more power available to the National Grid. 2 warnings have been issued, one last night and another for between 7 and 8:30 this morning. And expect a frosty start to the day for many parts of the country. Parts of the North Island were battered by heavy rain and winds yesterday, with hail falling and power being cut to homes on the Coromandel Peninsula. In the south, road snowfall warnings are in place for Milford Road until 10 a.m. this morning and Arthur's Pass until 3 this afternoon. Concern New Zealand's not producing enough teachers to replenish its workforce. The Teaching Council of New Zealand's highlighting data that shows students graduating as teachers has dropped by more than a third, while half as many Kiwis are signing up to become teachers than they were in 2010. Deputy Chief Executive Clive Jones told the Front Page podcast, teaching's not as attractive anymore and those who have chosen it feel undermined, undervalued and underpaid. There's so much more choice for school leavers these days that actually they'd much rather be a doctor or a musician or a sports person and teaching has just fallen off the list of what people want to do. A 32-year-old man will appear in the Manukau District Court this morning on murder and arson charges in relation to the death of Hawke's Bay teen Arika Rigby. The 18-year-old was found dead in a burnt-out car in rural Hawke's Bay 2 years ago. The man, who was living in Hawke's Bay at the time, was arrested in Auckland's Favona yesterday. And a jury will enter its second day of deliberations in the trial of alleged serial rapist John Machira Hondo in the High Court in Christchurch. The 38-year-old's accused of violating or raping 15 women between 2009 and 2021 in Christchurch and Auckland. That's news. In sport, to Scotland the Brave, the country's government has come to the rescue of the Commonwealth Games, offering to host a pruned 2026 edition in Glasgow. The multi-sport event has been looking for a home after Victoria pulled out last year, citing spiralling costs. As a consequence, Australians have still had to pay $415 million in compensation to the Commonwealth Games Federation, of which around $218 million will now be directed to Scotland so they don't have to dip too deeply into their wallets. The pared-back edition will feature 10 sports in 4 venues, budget opening and closing ceremonies, and no athletes' village. Former All Black Sonny Bill Williams has called for a relaxation of the country's rugby eligibility rules so players can be selected from abroad. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo mona o whaatalofa mo whaawhelai o te whaatulima fo I lava tele lava ma le whaaloalo sa mola ua tenu pele nei tai a fau whaatalofa I ate oile sua whamanu malolo tātou ri whaolo Yusuke Riso le ua tātou mawai le ola male nei asa fau ia mo mori mailo tō se fua mara mātou malosi malolo sui fua manuia whamalo fo I le atenu ia le whalau tātou patpatia whatasi le hanga le lei sirisiri ese o le tātou tupu sirisiri le langi o lona alofa le ua tūte manu whai ngā malolonga sa o tōtou whai ma mātou moi le nei wa mori mai lo tu si fo mo mato malo si o tato si fa I lu mo no ai lo tu no manu lo mala nei tai ao le aso fo le aso fa le tua tato te ori ori matato fia yai tato patpatia la ngale le o tato tu le langi ia matato de talo ia ia lo tato tu le tato fo lo ngore nei fo ia so fo o le aso lulu nei se ful valo setembro o tato fo lo ngore lua fe lua se ful mat fa si mai la fa fo ngale porkala me malo le tai ao o Radio Samoa Sfalima Eva tolu amoni o falau tuli te funga taito taloto fa pena fo ina tasha va lua insini o tato Facebook mari YouTube Radio Samoa Sierra Taspatia mari fionga ia pesta alge lo sia malto ona nei tavai meni
tau tuai na se pa ele tula Eva ile tayo nei. Kia ora, tamari e, morena, maroro si whamuria, Tasha, ma leo whala. Kia ora, good morning, morena, lau sunga tawai, a whapea fo ele sunga ia Natasha le nei tai au fo, whatalo whatul pa ia mawalunga Samoa, vi ia leali, lewa mawa le nei lau lau le lei, ilo na alofa malona anga le lei, ma aloso i fo manuia, ma alo le fo lau. Tēnā korua, lau susunga le awa o tawai, and as well as niwa fo lau. Mōrena Samoa, ko whatakturanga parau ki ano i te ato rā apa. Hare mai, nau mai, hoki mai ano, no reira tēnā koutou katoa. Kia ora. Mahalo le se fua manuia. Ia, manuia le, ne mea solo wha amana tuina, mwha waina le, ngangada, te ngata whenua, te reo Māori. Tātou pongi whaatasi ma tātou tal no wha Māori nei fo ia vai aso a koa. Mana ia lato au tū, Natasha, ma ta vai olo whapea ake. Ave ole ngangana na alo tuina mai for mai forever language. Yes, it's ake. Yes. Wa mana ia, wa matua e tumutumu i Māori le tāu o lato fo ngana pefo ka kowi. E matua i mita tātou sa mo tātou ngana o tātou tofi mai ne tu e whapena fo la ia tangata Māori ia le lei. Ia sa le lei ata vale sa noanga fo ia le fionga o pitu. Io fo ila o whanga ulo ke kau wawa ia kupei ala kau a mio mai mankenge ki Māori. Sem kwa maanga ia sori. Kau alanga o fo whanga. Talanga whai au Māori ali te wanga. Ia wala ngā le tūnanga rana e tō tele tātou la tala ngā whai Māori po e le lei. Ia o lau le lei malako wha Māori. Se i kam whai mai au mai se mako wha Māori. Wha mole pe le lei. Te lon tātou tala no i le mōr fōle i male vale le nafi. Manawa Bay. Sole. E longo manga baku i o wha Oi wai. Ole le lau. Wala ele me ngo fia lu ke fia vai. Malai polo. No fia vai tonu po nga fia kongu le o lo o ye le mor fo le. Le lei la batula sinata fa te tai mola to le masani il mola ta polo le se le aviation aviation golf course. Tu sala al vai nga to al back 9. All back 9 tu sa wai le vai luma ele front 9 il back 9 ole vai nga to umal al back 9 o nga la ku wai le hel mola to le la ele awal fo le no titile Jimmy Ward ele taru tal no na vion ka ye pe o ka kala kayao ele ko ma ka kala sol ka fe ai or mo ko amba nga ye sor ka fe ya pane yelnga na tau fa atata fa pena mola tau ye masani e malanta pol ale la wo mo kingongi for it's a vai back 9 ole wo mo tino nei ele se mala ka polo ola kala ka mo ele driving range ole driving range of fo ye o kanga ka practice e la tu ta fo len e paulanga le va ngole ka la ka il mol fo le ale me si dala le wo lo ele se mala ka polo ele na ole tau fa ta tu na mol le tanto mol fo le e fa ka kala ka ya ala fi alo ke maka mai mo ai ma de me la tu so le makua maka ngo fio le vai nga sor number 1 wonderful ya le le ma mo chele tu lai ono nai mino chol ta tu lu tau ye mo ta tu mo nei tai au ai ole ta tu li poti ama te lu kana wala ya ona ta do vai fo le tala all the time Lo so longa lele masanga le mu me o mai lunga tata wala sele nei taimi o le tai au a o alo atu le malu le atunu I favor matiute o le aso lulu. Tala fia le aise wha alave lave a o la pata inga ona o le tau o lo iai taimi le nei mai mese foi le po ona po o lo mase e se ele awala longa winga please drive to the conditions keep your distance malu sao wha langa ina I le vaenga o le awala o lo e malanga I le nei taimi o tai au whamal mole manatua whailo pau. Ioe, make it click. Tato ulua I li poti le nai lunga ole awala. Le nei taimi o le tai au tau tua Radio Samoa. Ta siri mai vatolu amo. Ina o tula I mele taimi lea wa iwa minute. Te ai le ono. Radio Samoa. Ta siri mai vatolu amo. Radio Samoa. Ta siri mai vatolu amo.
Pai ka mata talon tau nei foi tai fo tama ki makora wa kilani no fanga fa salonga ale radio Samoa ma kwa ma ingi mo ia mar maru lu nei tai au i volo ile maru lu nei tai me ole tai au wingo le tau le so la fa salona awa wa pa o timu ni so tai me fo tai me langi le ile tau e ni se vai nga tama ki makora angi mari mar sabidi mai saute si force fulima or ba wana maru lu mo au kilani ele nei asos futasi lona mawalalo mtai ape au dio le afa solo na awa fo e pau timu ni so vaenga au kilani se futbalu le baulunga le marulu fa mawina mo tatou le so kau fiolo mai tai hao vaenga yon tuatu le sforelio le awa fo e pau timu ele telo vaenga au kilani pa ba tula langi le mai las ko nga se ka sia ia sa o sole ia lang le mai sa pau timu la so fu lang le so lua o le yaso o lo mana ia to fa mo umana na mai tau tu na mai nei fo i taimi o le tai au fo la tara va tu lang o ile tau tolo isi vaenga o sila fa pena fo tau Samoa mani se vaenga ke lo pe fa nga solo le por kala mel malu le tai au ile nei fo i tai au fo le tu al radio Samoa so lima e ba toru amo e no se furu le wate ai nei le tu la ono ya se mai fa fonga la tro ole lo tau mo tau ile nei fo i aso fo le mai peo le tua ia le ua to e mo ai le no wa fu fa po ponga tato por kalamba e le foi vai nga o fa sunga fi foi to ina ia tol tu se la apostolo Paulo le calisi Efeso lo nom tau po fa foi pula se forma le lima mai tala la apostolo aia mio fa maoni ile alofa ia tutupu i tato ia te ia i mea uma o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. A ia tātou, a ia mio whamaoni le alofa, ia tutupu i tātou ia te ia i mea uma, o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. O le whamarosi mo e mautai aone, po le o uli nene, po le afiafi wane, o le kamirisanga o le upumoni. Angoi roll le upumoni, fata milo le upumoni. E ile kamanga akusi akula wori ia e fai mai e Paulo longa reference. Or kamanga Alexander. Ia or kamale sa iai mea nga whaale kongu ai i ko kongu o ngā ruanga. A or ka ngakan makua le leia o le au au na ngā tangata. Ia ona mana na ole o le wori. Ia Paulo. Wa le wo sen mai e se whama o nginga. Ele ai ma se mea leanga ang kaukala leanga ila apostolo lea. Nga ia wha makala sao a ia le o langa o le kama. Ai maise o langa recommendation nga whai. Ioe. O ngei mea umanga kaukala mai ila apostolo nga ufi lungo le arofa. Ele wha pewa nga ngā e paulongi winga leanga o le kama lea. Le inga ia wha makala sao a whai malanga recommendation o le kama lea o se kangaka le leikere. What do you think pēng wha peke kusia kuia apela mo e whai mese reference o loka? Longa nefi voyenga lao mai whai kuia whai mai fialu i le ikula o ma wha koa le kukonga e wha sanga i mso koma mo komoro. Alofa e ko inga. Wai vai o le koa kele i au kangaka wha penga. E ki ngālu ka kuiloa ua recover o restore skamalea. Ala lava e mau a winga leanga. Kau ke mga o ia mako isa sa pala. Mauangi koe whaea mai lunga. Pato laua umanga yele restoration a leanga pa ia le tua. E whai merkala la apostolo i a Korinto. E ufi mea uma i le alofa. E ngala le sa ua i le upu le. Spinning the truth. Or kamisanga o le upu moni. O le mea moni mai le tua. E mawhai ei. O na ufi tai mea uma i le alofa. Wha le tua. O a wha le kongu. O a whainga kā, e maud lava i le anganga o le tua, ma kula i mai ei, le mea le leisa nātia. E a fua mai, ina ua whaai loa le alofa wha le atua. E wha pena wale a te o nei tai au,
A yes ka ka fa penga o lo fa sa ngai o lo yo o ka fa. Fa li e le alofa. Pe ka ka fo o lo fa nga po ko ngolo ai. Po le ka le si fa li e le alofa. A nga le nga mai alofa ku ya. Ai ka mai fa ma nga lo ku ya. Ina ia vi ia le so fo le. Ai ko fa mu ia ile tu e te. Ono so fo Yesu. Amen. Tolu fa whakawhaka o tai ao Radio Samoa Spolima Heva Tolu mo manga yan masau le shooting e kai ao fo ia le nga marurua le masaua vi e tanaro chu
panga mal tar baklame lo fatas mai lungal tato Facebook mari YouTube Radio Samoa ni tai mari tai hao kia ora from Tamaki Makoro no fanga pasalonga Radio Samoa ma lo fa tai vi ele lo fole to le fo tato sit fa manu lo mala ni tai fo ya le late to te tato le va ya tu e fa fo mai ni si vai ngo Kilani fa pena fo ia ni so vai ngo Australia ma America fatas mai ni tai hao ma lo la va le so fo manu yo o le tulanga o se fo matato a matul tulanga o se fo maloloina o le te baba ia tu ni soli poti fa sia fia te lo tato Pacifica ma maori tu sai mari poti na tu ina mai na fi ile le vanga le o le fever rheumatica ia te le lopo le tulanga o e pola le mafu anga wa mafu yo na fia te le tu tato maori mal Pacifica nei lo palangi mai se fo ia tu wa yo te vai o le tulanga le na lo o yai nei e pe ona yai fa maunga le wo yai le taibile nei i se li poti lata mai fa apea e se fulu o ye se lau se fulu ma le lima o lona minga e fa o le tele le na o tamaiti Pacifica lea o lo o ua fa apea ona maua i le vaenga la le na fever rheumatica fa tusa i tamaiti Europa o le isi vaenga fo i o le li poti lea ua silia la ma le fa se fulu fa pasene o le au fa inga le na o i la tau fo i ua afia i le ngase fo i lea tau i le mama po le respiratory conditions o le ala lo sau noa ia le polo fesa se tasi fo yo fo mai le University o Kilani e o le fuanga fo ile le malo man tsonsa so talu noa talu ai nei le tau mo fale malo ia ave esea mai le vaenga fo ile ethnicity fa apeo tamaiti maoli yo tangata Pacifica o ila tau ia mafai ona mawafua la tau vai le taimi la le nei o le faamtalanga fo ila ale fo mai one size does not fit all. O le tulanga le na o lo tau mawhai ia, ina ia wha amalosia. O le mafua anga, e le o mawhai le malo, o na wha amayo i o le lei, la lato sila. O le to atele o tangata ma le population lea o tangata Maoli, ma tangata Pacifica. O i lato o lo o ala, i no fuanga fo ia, low socio-economic areas. O le wingo le na wha mtalanga. O le vaenga i o le atunu, o lo to atele pe mawalunga ai, le fwai numera tangata e le whainga luenga. O le tule na e ala na ta ua low socio-economic. O le vaenga la nai, ta tawana wha mamafa i aile tilo ale malo fo ilea. I ta maiti Pacifica, ma ta maiti Maoli, o lo o maua i wha mai nei. O le isi tu, e ta tau fo i ona tilo ma tanga ai. I le vaenga le poverty and basic living wages. Awa a le fo i le ta mau a inga ta isasi. E le nga fatia lava fo i a inga, ona au mai, ia pe wha atau, ia vai nei, mō nai alo ma nai whanau. O i tūla na o lo o au mai. O le senga le na o tātou ia matangata Europa e pei ona whaatusa mai i le amatanga. Ai o le tūle na e te tau ona i aile vai taimile nei. O le alalale ngā o le kele o ka maiki o tātou o lo o maua i wha mai nei. Ai te tau ona puipuia. Pe a launga tutusa le lei le whaasoa soa ina o ala ngā oa po o resources. Mai lai vaenga i o vaccines. Pei ona i aile taimile ko viti. Lea na tu uina ai la le vaenga fo ilea eva ai ala vai maoli i a la tau tangata ma avai ma ai ala tau vai. Na le leila le tūla i mai, ma pa ui lalo le numero i la tau na mamai, ona o la fo ila na tu u lava manatua, e loa lava tangata Pacifica, ona dio pe whaiangai ma o la tau tangata ma ngase, wha pe na fo i maori, o le winga la na tala, one size fits all, e le make sense mo tātou sa vai mani ua fo lau. Sa o le lei, pe ana i saunua nei tai au, Natasha, pe o le tūlanga le nā, ele o vai ma mao iai, ia pe masalo i le tātou malo, ona o le vaenga lea le watu e sea tātou Maori in Pacifica. Ai o loo mo mia lava le sosoani mo tātou uma lava, ai me se foi o e o loa fia i ngei ngase. Pe o tūlanga nā e tauna vai tutu ai ai. So te lo se vaenga le fo i le matua i whai e se fofuanga na malo. Walanga e a whapeo le silo na a fia tātou Pacifica Maoli. O lona no foi no fuanga foi nei ia ka uiongo fuanga e leo i se milion ia ka fa fa ngo fiel le mta o no fuanga foi nei e pe foi nga mai fa ale ta wolo tono New Zealand ma le va ia le ia soi fu malo lo ina tatou ia o na fa ina lo tatou le fever rheumatica mai si ma o lo fenga ma tatou ia la o la fia le si vai nga le me la no foi
Ana tua la, ile inequality, o le whaasosoaina fo ile. O la ave me ka ele o manga o mia au vaenga le la. Ai le au mai ia tātou o le sili ona mana o mia. O le tulang fo ile le palengi o le whaasosoaina. So o le ale whafangu mō tātou, o le fever rheumatica, o le te wawatu le ngase ono a fielto telo na ia tātou whanau, o le fo tele fo ia por kalame lungo tātou ni tiolo o tawalanga, sui fua malaloina, a tātou Pasifika. Se ia utangia tātou mātua whamonmone, ine ia whaina tātou whanau i le fever rheumatica, wa ai symptoms, mai si whaenga, wawena mai fo mai, ia whaso soale lei wha mua kupe ave, wa e kamakin fo mai, ane o wha mua ave, omi an masingi. Ai uman masingi le kupe, ai lea kupe vai kamakin fo mai. Ia mene le fo le wha tua lalo le tāra pokala me le wha whongmea nei mātua. O tangia vaenga ia one ia afia nei o tātou whanau langa le mau mai lipoti. E siri akuru ko ke lo Māori mon Pasifika lo siri ona afia le fever rheumatica nei fo i vai taimi o tātou iai. O le tū fo le tawai au tātou tala noa le ese e senga la. Wa iei la le taiminga o wa ai e le sifa fingi. To o tolu lana whanau. O finga palang. Ia ko kolu fangol fa fingi au le uti tonu le fale eng. So le ai waku ka make. E waku ela waku fa fingi malangka i kai fu lele. O le waku le ia la ngisi po lunches ala na whanau le. O nga fola le lunga le lau te tonu le fale eng au ka vai kunga o le ku kama o le fa mo o ka fa pe wo uma fa pe Ka mai lai I ka maki Pasifika o le pepa kuisi o vaenga fo I e pe wa tua iai le pisi fo inisi o taimi ona au mai loa leo snacks nei ia alava le snacks e kumu e lunchbox al tamaititi ia ole na awa ola utilo fo le na I tamaiti ia o nga amata I langona le whaanua no fo le le mafau ia o walanga e tuu le faitalia I mātua e pule a mātua I le ta maftanga tamaiti a ole I tūla na whaanua no ai ko I kia kumu le isi lunchbox e le ai se kukama e le ai se sanwisi fo le a o snacks uma o juice uma lie o sap uma lie ia o le tūlanga lana Okay, le lei tala fia mo tātou o lo iei term deposit I mean deposit nisi o faltupe ma tele o faltupe tono New Zealand term deposit rates lo te watu lo wa pa ufo ia I oe tawai o lea lava pe ona tātou tala noa fo isi tātou pulokalame ia me lava o le ANZ le vai asunte nei a ona nafi la o le tātou Kiwi Bank le bank lava tātou lava I tutono New Zealand le wa whailoa mai ia I swinga foi po o lātou charges I lātou rates pe o se tala fia pe ona saunua tawai nei tai au I oe o le tala fia le na ina ua whailoa mai o la ua alu I lalo foi ia tau o lātou rates ia me se foi le folfolanga a le Reserve Bank ina ua alu I lalo le OCR I le masina taluai le ala effective from o ananafi la le aso lua le ala e whapea mai 1 year loan lo whapea se whataita inga o lo o move from ono tesi 5% wa alu lalo la I le ono tesi 2% pe o tūlanga whapea na wa alu I lalo le ala e au ngā mo o tau umalava ia o lo ia lato te o ngā tupe o lo tutonu le bank ia me se fui o lato o lo tutongi a lato lao mamauta I le taimile nei a se tala fia mai le na I le Kiwi Bank mo le taimile nei so mo lato la le sa fa lato lo fo le mo le lua tau sanga e lima tesima le iva pasene sa e le la pa u mai le lima tesima le fitu iva pasene au lato la ia sa ia lato loan fixed loan mo le tolu tau sanga lo na winga le pa u mai le lima tesima le value pasene I le lima tesima le fitu iva pasene ia fa pena fo la mai lato fo ia sa ia lato loans mo le tai lima tau sanga lo na winga le fo iwa pa u I le lima tesima le ono iva pasene mai le lima tesima le value iva pasene sa ia lo na winga ona lava mo mana ia fo ia nei vaenga ia wa pa u le nei taimi mo I lato asa luas for valu lo tele tulai ono por kala me malo le tai alwe do samos for lima tolo a bola tara vai a se se me ke pakai do la ko e pakai o e paka fole mo la to fole le la mana e mana nga fa to ya la ka ki kilo polar ko nga sasale la sasai o e paka na wasasa paka se pa via con le tai ma leone high school America Samoa ma lo la per fo Maria le tai al fo yola No,
Bunnings Warehouse clearance sale is here and it's massive! For 4 days only from September 26th to 29th, we're offering huge savings on thousands of top baby products from Britax, Maxi Cozy, Ergo Pouch and more of your favourite brands. Grab your bags and head to our warehouse at 15 Stonehill Drive, Woody. Card payments only and while stocks last. Baby Bunting Warehouse sale starts Thursday 26. Visit babybunting.co.nz for opening hours. Fie mea whai mga yoinga le topi tu nuu ua awina atu ona o le lango a le Auckland Council e ala mai I local boards. A whai o lea fia nei loa I le silia ma le se lau tol sfulu ngā yoinga. E le aise tutongi pe I titi fo I le tau I le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le neitau sanga. Mo le mau I le piitanga le Pasifika, matama ki makaurau e ala I sa avalinga, tala noa ngama whaalinga. Mai le aso luasful valo se tema e o atu I le aso sfuma tolu o Okitopa. Mo nesi whaamtalanga tanga iane I le awa Auckland. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau, Pevala Aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So loso fitu I le fitu le porkalame maru le tai aru Radio Samoa Sfolima eva tola mo fa tala finisi fa 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 se mai le tara porkalame le foi tai fo Morina Atamari and good morning maru la versi fo manu ire nei foi tai fo tato uma tato te lo le fai tau signs for ia pe aru ke paka pe le shopping center po fe la veki aru po fa mai fa mole la tula o le paka o la tu si mai o le paka mo la to e mana o fa pitoa ia nga aru le se paka wa e foi malangu e se malangu paka wa ale usta ila tato lo no vinga na ke le fa el sala le la titilonga ia io e sa vai e pe o le fa o le tulanga le na o le wa e tato e na sa no po la le sasa ia o le fuele le wa e tato e sa se la lima sfultala o le taimi la nei o le si tanga fo le wa ai ia le sala pe afa pe e maua oe e le ai sau card ele o iai se vaenga ta wai ona e paka I le paka le ana tangata ia o lato ngase po ni mana o nga fapitoa fitu se lau lima se fulu tala ka oka ai ole tulanga fo ilele e pe ona sau noa ia le minister ya Louis Upston o ia le minister o ilato nei po le tulanga le mo ilato le ato toa fo ia lato malosi le ia langa tau ia paka nei o lana sau noanga o le si tanga le uai se ia o inai I la tau ia e le whaonga ina le mō fo I lea ma le alo lofa I nai tangata ia e tatau ona paka I manatua o tangata nei they're already frustrated ata vai ma maniwa folau wal o lai e whea ngai ma nei pua ngā mati ngā I le soifuanga atoa alu aku lola o le wanga ia tule no fuanga tau nei ai koe kau su e sanga paka ua le ai se paka o la ua whawel au malolosi ua matua te le lava fo I la leisi fa au popo o le fa le tonu ia ma le stress ia I la tau o le tulanga la na o le la tātou te loi o le o fa ata waina tele ele malo tulanga mo nai tangata nei o le si tu ta vai ma Natasha mo le sila fia le malo le atunu o le vaenga le whaunga ina tātou paka ia o lo totongi ina fo I la tau le tupe mo le a fo I service pe o le sila fia le malo le atunu e to tele la tau ia o tūlanga le na o atu le ua whaonga I e le tatau na whaonga ina a le a fo I tutongi ina le tupe mo le whaonga ina pe o nā la e le make sense ai ia ma o se le sona tāua mo tātou o malawa ina ia usita ia ta iala matu la fono o loo
whailoa mai. Ia awa foi, matango fie le whamaniwanga le maua, pe a whai e so lia tu la fono. Na o le fitu se lau 5 tala. Whaingo fia alam ta abu fone le pe au sta il tulango iai, e loa paka il to tele le public, e lan pai e le lanu, o le paka o lo o e men o le lanu lo whaongai na fole le mo paka mo la tau iei man o whapitoa, lan sama I think. Ya la foi pipi e male whailo fole lunga. Au ska iei ni simela ale fona fia tātou, so a kikilo anga i le fia se lau 5 kaimingi. Au topa, masinga fau. So mua o ke topa, strike lo le fitu se lau 5 tala. Ia le lei fo ngase i fa a iei le au le uska i le vaenga le o lo i nei a. Ia malo va tai tal noa le soifua malo loina, tātou lo fa fo mai Dunedin, malo la soifua mai nei tai au tala fifia mo na toie i o lo te vavai atu. O la iei se vaenga whaingofie i matangofie le vaingofo mai a GB pei o na whaarira na fia. Ioi, o le tamaitai a Dr. Adrian Hintz wa loa tau sanga o ngā lue i le whale mai lea i Dunedin. Lea ua ielo na mawhauwhau o le a whao popo seisi o la tau la i to tonu lava o Dunedin. Ma le tūlanga ia whaapa u le tau o tangata e anga i atu ai eva ai le fo mai le taimile nei. I le anga i atu o tātou le taimile nei eva ai atu so GPs fai askaunga ka le taimile nei. A o le manatu o le fo mai lea e tatau ona whailanga clinic fau la le nei i to tonu lava fo i o Dunedin ona ia ona o le taula o ia whaatula i mai le taimile nei e se 5 tala lona winga so se sangata lava fia vai le GP e anga i atu se 5 tala o lona finangalo fo o le a whaingoa ina le clinic fo le nei o le Dunedin Community Health o lona winga e accessible mo tangata uma a lona manatu o le mele walai ona tele le lisi whaatalitali ma maua ia matu mau le vainga fo ngale o le whaakalikali umi long waiting hours i emergency departments ona ua whainga ka o ngā ona i tangata eva IGP o le taungata o le tupe eva ILGP o ia la malona manatu a taune fisosoani le whapa o le tupe lea lua kaka eva ai le fo mai ia ina va ai ele o tangata nei lo le tau mawhai o nei tangata e o le emergency departments ai o aku le emergency department o silinga whaale e kongu o ngā la ua umi tai me whaatalitali ai ia ma o ai nisi tūlanga whainta Sao, mantua foi so se mea te alu IGP i nei so e wha se 5 tala ale minimum anga i lunga i le se lau tala pela wa mana ia se wha atatau le i Dunedin i lea GP lo whailoa mai se 5 tala mana ia se fisosoani mo tangata uma o lo o lala i le tu o le whaita watu o lo iai foi nisi doctors o lo o fisosoani ia Dr. Adrian whaapea o mo le malamanga mo lato whaapea they used to work in the community charitable trust longa winga sa lato ngā lulue ie sa mawaimeo fundings lato te iloa foi le mo mia le fisosoani tangata e le affordinga le la o se mea le o lato whaia se 5 tala i o i Dunedin. Wow, trasia ia maua au ke langi lea ko e ngā service ma au nanga whapea se 5 tala vai le foma e ke le loporal mea la au ngā le foma o le kaungofi ta o me le fast fulunga i le se lau tala ia ka i kong ki ngai ngolo ka mai ka ke ma lili ka ke ia mai ia uma lol ma lili pu e ia alu aku le emergency wa ki renga pu e ia o kaswale ko malo lava ya Dr. Adrian malo Dunedin city o ko nge ka ya fo mana ya le tātou e o i Wellington e whatalo whai pāngal tāra pakalame Wellington o lo ele te Papa Museum leo te whawai atu o lanto o lo o whaimalanga mai ma kurisi whai mai whafo e pe ia o le mea fuarko nginga o le tau fōle ua o le whale toro te papa mana ia mo le sifia mana atunu o te iloto o tele o tau o i la Lord tātou mataanga lo iai i Wellington beautiful Wellington i oe i te Papa lea la o se tala fia teimi nei o tātou umalo o nofo i nei New Zealand e le totongi ina se tupe a oe o lo malanga mai fafo e tolu se 5 tala e totongi ina o se tala fia ina ua to tele o i la tolu le na totongi ina le tolu
35 tāla. Whaapea, ua lātou lango ina lea tau. Whaapea e te tauna si I atu I lunga. Pea se tala fia mole anga I luma o le tamau ainga a New Zealand. E le ngata e tonu New Zealand I Wellington. Mole anga I luma lea whaapea le to tele o e o asi mai. Ma o le tātou mataanga. Lea maa nei alo ta lātou lango ina lea tau 35 tāla. Mantua foi a o atu I le mataanga e le tutongi ina se tupe. Ma o le teimi le nei. 35 tāla mo e o lo malanga mai pe asi mai I le tātou atunu. Tomo arimo de Samoa Sfolima e tolu a moto e 15 minuto lo talo le tula fitu le se talo le poti mai lunga na wala le aso ai ona avatu le lo tanto ma lo tae o whananga a reto le ola mai a pasta la wharakopa da mai whawhianga mai le swing choir a le kolisi o vai maunga.
Samoa, tasilima iwa tolu amo. So if atalo fatu I aveta avale o malava lunga awala ni nei taimi ana tai ao ia lo tu maule ma le pisi I le whailua mai lea le waka kotahi Auckland Transport. Ia o tu alalo tato polo kalame ina ia usisa ia tai ala matula fono. Ia please drive to the conditions, keep your distance. Ma ia alu sawa fatu langa ina I le vainga o le awala o lo e malanga I le nei taimi o le tai ao. Tala fia le ai se whaalave o lo whailua mai I le nei taimi. Ia o le tato li poti la tamaile na ilunga o le awala le nei taimi o le tae au tautua Radio Samoa ta sili mai vatolu amo ina o tu la I mai le taimi lea ua toe sfulfa minute o na ta lea o le fitu Radio Samoa ta sili mai vatolu amo Bread of life sent down from glory Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tatu pol kalame la reto le ola ile nei foi aso o te whawhiloa I tatu tunu ma nor soifua manuia. O le luar konito mua al fai upo iwa e whapea a o I mātou sa I o mātou loto le manatu o le aoti. Ina ne I o mātou whaatua tua ia te I mātou a ia whaatua tua I le tua na te toe whaatuina e uoti. O le upo mo le aso le nei whapea e mawhai o na laweai le tua ia te oe. O le fisili mo oe le aso le nei, o a mailo o langa, malau fo langa le nei taimi o le tausanga, o e whea ngai ma se whaafita uli, ua e le iloa po le a le mea o le awhai, ma ua atonu ua e manatu I fo, ua ngata ai lo o langa I, ua le aiso wha moe moe, ua e malie ato foi, e te vai, wa e malie give up, wa e vai I tau mawhai, you are tired of trying, wa e makua vai I kau mawhai, wa umalo kau mawhai, I lo mawhau, e pea wa le aise wha moe moe, wa e o iai. A whai o tu e ngā langona lea, wa e o iai le taimile nei, lona winga, o le mea konga o tupu ia te oe, ua te tala atu lo o langa, I o safa inga satani. Awa asu ese mea e mana o satani e ke o iai. E mana o e te o ni langona fa pena. Langona fo I e we mana tu I fo ua uma oe. Wale ai so faa moe moe. E mana o e te mana tu I fo e le I faa maa ngalo ina oe e le tua I se mea leanga sa e fai. E mana o ina ia e faa pe I fo ua e fafo malifina ngalo le tua ua uma inga oe. Ia e ngā o foi e ki wha au mai mawhau whaunga foi e te oe pe wha pēa tu I te oe langona au mai satani e leo koe fia le tua I te oe. Ua le ai sau wha moe moe awa ua leo koe alofa le tua I te oe ua tele lo leo stai. Give up lo, ua le ai sau wha moe moe. O le mela o le atupu. Ua uma oe ma le aso ataya. Ua mga kuifo o le aso le ngei uma ilo wha moe moe. Wa e le koe fia ngai I luma. Wha pena langona na o ia paulo malana au malanga ina ua iai I latou I whainga malanga fo ia whaatutu ingo e kalesia. Te leo teimi na whaina I latou tau ai le ia maa tūli te ngata, whasi te ngata, sasa te ngata. Uisi keimi wale aise wha moe moe. Ai whai mai tala paulo. Sa matu manatu o le aoti I matou. Wale aise wha moe moe. Al kila mana ia. Ai whai mai lalo I wholana tala. Peitai, o le awa noa lea na mātou whātua tuai I le tua. Ok, lola le ki, le sona tāua. O le tāua o mene I o whawhi tāuli o ngaonga. Wei ngā whawhi kāuli, fo le ka ue tangata, o a whāfu li whao leo langa, ua le ai eiso wha moe moe. O le tāua o whawhi tāuli o ngaonga whapena, e te inoa ai low limit,
You know, onisi taimi ele mawhainga e whaalangolango I le tua, pe a whapea o la lawa iai lau wha moe moe, se whaafika uli mawhainga e solvinga, se mea mawhai o nga enga lue ina I lau lawa malosi, ma lau lawa I loa. Ai a o mai loa whaafita uli o nga, o wha fuli whao leo langa, o e manatu I fo ua umalo malosi, ke loa, o le awa noa na, e te whaalangolango ai I le tua. Whai mai la apostol, ua mātou manatu o le aoti I mātou. Ai ke ua, e whai mai, ai o le awa noa lea na mātou whaalangolango ai I le tua. So mo oi whai le asula nei, a whai o e ui se mea sili na whai ngata, se lui tau malosi, wa le ai so wha moe moe, o te wha manatu I te oe, o le awa noa mawalunga le melena, e te whaalangolango ai I le tua. That is an opportunity to trust God. O le awa noa mawalunga e te wawa aia I le tua mai whapeifo le tua ua umalo wha moe moe ua le ai so malosi o te tepa taula I te oe fe soani mai le tua o teimi ngata ilo mātou malosi o le awa noa lea mātou te whaalango lango atua I te oe so se tasi o a whaatia ua le ai se wha moe moe e wha manatu o le awa noa e wawa aia tuai ma wala au I te oe mō lona whaolatanga. Whawhitai Yesu. Amen. Whamanatu e tātou uma e le lei lava le li I taimi uma o le pese mai le pese le Peace Chapel vai mea I Samoa ina wato I 5 minuto lo tore talo le July fitu o le aso sfulvalo se tema ora mena tupu le nei aso tau sanga papai I le tau sanga tasiva tolu fitu pe ona tā ua le nei aso se fulu valo se tema le asa tatala ina ai le ulua I State House po maota malawa
e le malo i tonu lava o New Zealand. I le atau sanga sa tu la i mai ai le pātia le Labour ma le lato taitai o Michael Savage. Ma o ia foi o le pale mia New Zealand. O le ulua i maota lea sa tatalaina i Wellingtone ma le tuatusi i le sefulu lua 5 lane. Ina ua mae a le aso. Sa fufu o loa le pātia le Labour ina ia fausia nisi state houses or state rental properties. Na whaapea lava o na whai ia o te ilosi la fia le malo le atunuu. E 5 afe fale lea sa whaapea po state houses sa whaapea lava o na taumawhai e whaatau nuuina. Ma o se tala fia ngā lulu e whaatasi le pāti o le Labour i le teimi lea ia whaapea fo i ma le Housing Corporation. E o maila i aso nei po tausanga nei o tato iai le teimi le nei lea wa tato silafia ma tato i loa o le matanga luenga lea ua whaingoaina o le kainga ora. Whainga le nā i tausanga ua mawai. Today in History. Ia, Tautua Radio Samoa tasili mai watolu a mo. Ino tula i mai le teimi lea wa 5 minute o Natalia o le fitu. Pose masi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato manipi Apa la bautonu Watoni lau pinangalo tapa hai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti apolo Pepa osa pepe Ole pepe ole po O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so o se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu ivalua o fa o. Tolu ivalua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moai le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 fitu tasi o tasi lua.
Mga umia se ma fa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo ma e lalo mai le lima afrekau. E ma fai fo engala foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ile nei fa asalaunga o na lafo lea o le maa fa amana tui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. In this update, at least 9 people have died and more than 3,000 others are injured after pages being used by Hezbollah exploded in Lebanon. The detonation of the pages has been described as the biggest security breach Hezbollah has been subjected to in nearly a year of conflict with Israel. Europe correspondent Vincent McAvaney says it's believed that Israel is responsible. They've managed to penetrate into the production line of these pages. It's believed insert some kind of small explosive, and they've managed to detonate them simultaneously today. Israel has not responded. Concern that New Zealand's not producing enough teachers to replenish its workforce. The Teaching Council of New Zealand is highlighting data that shows students graduating as teachers has dropped by more than a third, while half as many Kiwis are signing up to become teachers than they were in 2010. Deputy Chief Executive Clive Jones says teaching's not as attractive anymore, and those who have chosen it feel undermined, undervalued and underpaid. There's so much more choice for school leavers these days that actually they'd much rather be a doctor or a musician or a sports person, and teaching has just fallen off the list of what people want to do. A shortage of visible effort around diversity, equality and inclusion in our workplaces. Diversity Works annual survey finds nearly half of respondents perceive minimal diversity among those holding senior positions at their workplace. It also finds more than a third don't know how senior leaders are supported to learn about DEI. Chief Executive Marietta Smith says during tough economic times, it's vital that workplaces have the skills to get the best out of its staff. Whangarei police are investigating after 2 cars parked in the same driveway went up in flames this morning. 2 fire trucks were alerted just after 5 and have now put out the blaze on Tikipunga's Paramount Parade. This morning's fire follows 3 suspicious car fires in the suburb in the last month. Dairy prices have risen 0.8% at the latest global dairy trade auction overnight. The price of whole milk powder is up 1.5%. That's news. In sport, the All Blacks are focusing on the importance of keeping the Bledisloe Cup after letting 2 trophies escape their cabinet this season. The Rugby Championship is out of reach and the Freedom Cup has been handed to South Africa. Midfielder Anton Leonard-Brown says they've issued a clear message in Sydney ahead of Saturday's test. Second most important trophy you can lift for us, and that's never lost its importance, and that's what we've been speaking about this week. To Scotland the Brave, the country's government has come to the rescue of the Commonwealth Games, offering to host a pruned 2026 edition in Glasgow. And the International Cricket Council has announced that next month's Women's T20 World Cup will offer a record $12.87 million in prize money. The winners will receive $3.78 million. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le taimile nei lunga o ala te tele o lo whapea mai ia le waka kotahi o le nā lava e māma. Ai ai lava nai vaenga iti ia ua amata ona slow down i le taimile nei i le mai tawatu e pe o le vaenga le nai Hill Road. Ia whapea nā fo i tātou lunga o le State Highway lua se fulu ia ma le vaenga le nai Onera Road. O tātou fo i on Northern Motorway o leo lo mai tawatu i nā le vaenga le nā o le a ngai atu le nā mai Onera Road a ngai atu i Constellation Drive.
Drive. O le vaenga le na ua vave ona amata mai ona tau pisi i le taimi la le nei. Whapena foia o lo tu maula tātou i le vale na Papakura to Drury on Southern Motorway. Ia ona o vaenga na o lo iai pe le whainga o awala i le taimi le nei avta vale. North Western Motorway tātou lea i le anga i atu la tātou le Waterview Tunnel. Pau na o le vaenga le watau mai tau atu o tau whiololo foi i le taimi le nei o le tae au. Pe ona whai atu o le vaenga lea State Highway lua se fulu i o le vaenga le nai lata atu anga i na Hillsborough o i nā le nā o lo whaisina whiololo mai i le taimi le nei o le tae au. Cavendish Drive o lo mai tau atu on State Highway lua se fulu lea tātou ma le anga i atu i le on-ramp le nai puinui i o lo mai tau atu pau fo ina o nei vaenga ia o lo o ua amata o na whiololo mai mō tātou i nei manukau ma le anga i atu le malai va alele i avta vale tu alalo lava mwhautuanga maasani alau polo kalame saunga le mū lava o lo o i lawa whaauta utanga manino i le nei taimi o le tae au manu alau whainga mlanga whaafonga mai mai mafuta mai le malu o le tae au lau Radio Samoa. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Waingala tamai le tala o le tau nei taimi o le tai awa atu i Samoa, se fulma le ibola i le mawhanawhana o le e Samoa nei taimi o le tai hau. O lai o te mabatu e langi le lei awa o fo i o winga na o le tau i Samoa i le so. O le alangi le lei tele o taimi awa o fo i niso taimi. Lua se fulma le ibola maurunga o le bevela le e Samoa i le so. Lua se fulma le lua i lona mawalalo. O nai minuto la tatu tala no fo i Samoa le whionga ngan mana. Iana mai fo i le antoanga o le tala o le tau o i Samoa i le onga tono ne vaso o tatu. Ia i se mai tala o le tau i le tele o vaenga o New Zealand i le ne fo i tai ao tatu amata mai te wai poenamu. I le South Island, whatalo watuai le mamano le atuno holo whafo mai le motu i sau te ne fo i tai au fau. Wawa ia tu Whakatu Nelson, o le alangi le leile tau mo o tau le sos furuana o le maununga o le malulu whamawina. Ia mo Whakatu i le so, i le wawa ia tu Kaikoura, Kaikoura le so le alangi le leile fo le tau sfufana maununga o le malulu. Marewa, Greymouth, i le nei fo i aso, o le a whasolo. Ina awalang le lei fo i nisho taimi i le so se fulu maletasi le maurunga le marudu le ea mo Greymouth o Marewa i le so i le telo vaenga o te tini o manu timaru i le so o le kau whakaua kuri mako wha maori wha mone le nei fo i tae au fau timaru le so se fulu ano maurunga le marulu wha mawina mo le nei fo yaso i le tele o vaenga Dunedin feo i e Dunedin o te pauti i Dunedin le so o le awa solo ina langi le lei fo le tau inisio taimi se fulma limon maulunga le malulu ia ma le aio fungala au le aio keriso le nei yaso kare stete o tautahi o le awa solo ina langi le leili tau mo o tau le sos fulima maulunga le malulu whamawina mo o tautahi i le nei fo yaso te mai ia le talo le tau le moti matu te ika o Maui le moti matu kai tai al pito la velunga kai le moti matu la langi le lei kai tai le so spolima le maununga le malulu fa mawina mo nei fo yaso e le la moe Wellington e le nei fo yaso te whanganui tara Wellington malo se fo manuia la langi le lei tau mo tau le so sfutolu ia le maununga le malulu fa mawina mo le mua e le nei fo yaso langi le lei tau ranga le so langi le lei tau po fa so langi le lei fo le tau Rotorua e le nei fo yaso Palmerston North la langi le lei tau mo tau ni Plymouth langi le lei tau Napier langi le lei tau mo tau Masterton langi le lei tau e le pavea tu telo vaenga Hastings langi le lei fo le tau Gisborne langi le lei fo le tau mo tau Kirikiri no Hamilton malo se fo mario nei tau langi le lei tau mo tau le so su far mo runga le malulu tama kimakaura au kilani no whanga whasalonga Radio Samoa se furu i le marulu nei taimi o le tai hau papai atu manga i moi hala mara suru maure la nei taimi o le tai hau winga le tau le so le whasolo ina pa o timu niso taimi langi lei i niso vahenga o le so se furu malima maurunga marulu mo tatou le so tai hau pe au dia le whasolo atu na awa oa pa o timu niso taimi se furu valu maurunga le marulu tai hau awa oa pa o timu le sfuru reile langi le leile asto nai mala sa pa o timu le songo fua langi le leila so lua o le vaiaso o luma na i atu whamamonga o manala mai tau
Wa tu ina mai le nei taimara tai au le tunu alana papa au ni savaenga lo langi le i Hawaii, Amerika, ia mani savaenga o kelope fa mo mo ia mani tau mo tau. E le nei fo ia sofo wa tatu au dia. Talo le tau au na te o fa long al tara company le. So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema. Se iau lia le aso sefulu valu au katopa. E anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi au katopa. Apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz. E talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau. Ma le lua se fulu afe tala. E lua miru te whaiele au talo sanga online. Ai tasi li tu lai whaatali eite tali. E ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. So much asilo o tia nele tu lai fitu pakalame malo le tai radio Samoa's falima i vatoru mo ia afar tatu vaiaso. Afar vaiaso tatu iai i September o le spring season a matai il masina na alea kau ke malulu inga pesa winter le kau ke iai so le paula o le Kimoisa. Yeah. Kimoisa ngafi. Sole. Ko fa ro ko pa o apor fa le mo ko ma ka kia le ora ko fa ko pa a ko mo ele mo kia ri fa ngare isa ri. For us. Ma ru solo le me ari. Ya le. Ska ko ki ma ngai fa po fa le ka ma ru fa mo le mo. Sa vai metasha so menta to esi, ma na ya su poesi mo le tai o le aso lulu. Ya nga ya. Ko ria ko ka mai ke vai po pura ngi si po ma ai fu ye si pu. Nap mai start with tea all time out o se mele le tele fai o le puti po le malu o le tai out ia fai ngā rue ngā le ko o le moa te pena fo tamo til tai out ma tu le ko o le moa ni se me la lenga ve visi fu le tai out la to ma lo va tai le alo sa mo le talo o Ailani Bandiaki o tiltilo ai wa mo sik singer ka malo o so wow mo sik singer ka malo o Ailangi so man tu fo e yele burka la e ngoi lo kam le tamale o Bandi o Ailani ma na ya la le ta o mai le wo sik sengi o ya sa wa tele so no ka wa ka kau ya langa ka kau nga mo ko i o le vanka alo i Bandi ri o i Ailangi ri well deserved sorry koi amu ia fo ia Bandi ya le o le alo na sa mo o le talenta alo mo Ailani ya ke manko o te mana tua alta alo Bandi aki ngatalan mo lunga ni New Zealand i Super Rugby le sefi ia au ma ole move la Bandi aki o i Ireland ko a move ka mai ia man tola ole wingal fam talanga ole ata mai ole move ole watu o fa nga Ireland e ka lo la ko au international la yes Ireland ia vai la ka alo mal ka malo ele i fa pe o ska lo nga misi se vanga na wala ve fa de piki Ireland ia so ko manga yeso allo ele mo wala burka Mena le ya alu atu ya tunu I fafu ala le mamata ngofiel le taalo ia so le tulanga na o ye Bandi aki ma lo ia banko foi langa e sisi al fu asa mo wa afsiri fo o la ko Europa ma o se fer kama o sa mo ele ka wa New Zealand su elo la alfa famuel sa mo la po ai sa wa mem kwa am ka ki so le le ma lo la va Bandi aki le ma nei fo na ba nga mo ta to Tato whainga ruenga, o le mene o le tise, o whainga whaetetenga tāi o ngā ruenga ia, so e mea ka o transformer, malamlama i ele au whai e kisela, o lo te wawa atu ele tangata na whaamanu alia i na wake opo o le mea ua mū le transformer, ia o e kaura lakange i ai kālo whae, so le So le tawai o ta ua mai tato tala nafi I lunga le RNZ le ai whailoa mai ai le whaalave lave lea sa ta ua ton Palmerston North Hospital sa watu I se tasi sa ngalue I le vaenga lea o Fielding lea la oana nafi le awha srutasi le sa whaapea sa tupu le whaalave lave lea o le company Power Co o lo o
iai le spokesperson lea whaapea o lātou o loo i mulimuli ta i pē ta i ala matu la fono i totonu lava o le ngaluenga ai whaapea o se whaalave le na tā ua. Ia o le mea tā ua lea sa iai first aid ia ai meise foi le vave o nā aluatu le tangata lea sa afia atu i le whanamai. Pera se whamanatu mō tātou umalava ma se whafangu so se ngaluenga lava ina ia mātaala tātou ona ātula i mai whaalave lave whapea ia e whaftai leli i olo o taimile nei olo whaisoiso inga o le whale mai ma ai whale mai a ia le lei olo o saunga le mumo le taimile nei. Ia, sawa, le lei foi le ai le lei tātou look after lesi next door neighbors la le foto va ya to West Auckland titi vangi le na fa mo li mai foi si i pra ngwen ko pui le piko ngo si fa ba ko piko ngo Yo te vai o te rei loto pito nu se le fia fai fua o le fai fua ia e sa le lei lava West Auckland is a suburb of Titirangi le nana ia foi se fa lave ananafi le nala o lo tau sa ilia pe lava foi e leo ia le mafua anga na lai ona fa amanu alia ia se tasi o tangata foi po se tamaloa le lana aveina le falmai o le tu lava la foi le ia e moni lava o ia manu anga ia ai leo ni manu anga foi foi e onga pe la matia ilo na soifua ai o lo tamo fai sa ilia pe ai se foi na tupu ai foi ia le na fa fita uli ia ai se a o ai na fai a wa o le mela e tupu e kupu ia o lai ka usu e po ai na fai lo lei o la fa bongo nei ta o kalame ngal Britania think a minute ala so ai pe mai fa fenga mai fa na Jerome Gray ona tatu tala noi le sa mo le fenga ngal mana tu la vao ata va yeti pio tanga vai el to mo re sa mo sfuli mai to la mo po kalame mal le ta And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, what you see is what you get. My grandfather used to say, if you look at a tree long enough, it'll move. We see what we want to see. Psychologists tell us that nothing controls our life more than our self-image. We live like the person we see in the mirror. We are what we think we are.
If you don't think you'll be successful, you won't. You can't be it if you can't see it. Your life is limited to your vision. If you want to change your life, you must change your vision of your life. Arnold Schwarzenegger was not that famous in 1976 when he met with a newspaper reporter. The reporter asked Schwarzenegger, "Now that you've retired from bodybuilding, what do you plan to do next?" Schwarzenegger answered very calmly and confidently, "I'm going to become the #1 movie star in Hollywood." The reporter was shocked and amused at Schwarzenegger's plan. At that time, it was very hard to imagine how this muscle-bound bodybuilder, who was not a professional actor and who spoke poor English with a strong Austrian accent, could ever hope to be Hollywood's #1 movie star. So the reporter asked Schwarzenegger how he planned to make his dream come true. Schwarzenegger said, "I'll do it the same way I became the #1 bodybuilder in the world. What I do is create a vision of who I want to be. And then I start living like that person in my mind, as if it were already true." Sounds almost childishly simple, doesn't it? But it worked. Schwarzenegger did become the #1 highest paid movie star in Hollywood. Remember, if you can see it, you can be it. A successful businessman I know wears a shirt with these words on it. Don't just pursue your dreams, chase them down and tackle them. You only get one life to live. So why not live the best life possible? And doesn't it make sense that the one who invented it is the one who knows the best way to live it? So just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to take charge of your life every day. He'll help you start seeing and being the success He created you to be, so you can be fully satisfied with what you see and get. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lo sumalua le jale July 5 le pokala me malu le tai al Radio Samoa 15 a mo nga tura nei vai aso ni o falau mata sha fa tas mai ne fionga ngal manmana tu mravao o tanga vai tipi o tanga vai o taru tata no ngara nei foi tai ha. Tēnā koe lau a whionga ngal malmana o mātou whaatalo whaatu fo le ngana maori le nei tai au. Ia taltono o lo o maua pēle soifua lau le lei e lau a whionga le nei fo tai au. Maa loa la vole soifua manuia. Ia, kia ora. Kia ora. Ia. Haere mai, haere mai. E o lolo a. Malo soifua e te urua tau sala pa persuga e te vai malo leusu. Kia ora, sir. Kia ora, sir. Malo. Ata mali. Hello. Ia wai whaafofonga mai ata vai e umange he wali maoli tawai. Pawaianga. Malo le tau ata ile nei tai au. Ia la sulango ia ile tau fo isi tata watunuu. Ngalmamana. O le tau leo i eifa mai lau visa le tau tai au nei matele ana langi le leiwinga o le tau mana I timu te umusoro. Ia paua leo le paupunga le au mai le tala le tau luna winga. Ia se lau pasene ia le o winga le tau le i tatu utunu le aso. Mana ia ka ile le ke le fo le ange lulenga lue mai tai mil tala le tau. La wa fianga mamana le mai tau watu o le na ua fa amanuia ina. Fa amanuia ina fo ia se tau mafainga sa fa pena fo ia nei tau mafai ai le committee le na ale committee le swa vai tu ma oti a ufanga e mafaina e fa lau tele le tu langa fa mole mole. Tau nga usiri ata vai wala o komiki. Soro kwa mimika, soro mimika, soro. Kalanga rikwe usiri mai ata. Ia e moni o le sa idinga le komiki ko o le swa vai tu mauti o le biango a panga. Ia sai so swani ko I so swani ne hermano ia pani wa kasi ne hermano ese tiro no so swani. Ia le ufa no mi ina o mosi se le ni ko ie. Fatu wina mfausi aina la tu kane vai tere ne va pese la wa fedi tor swa vai to vai te vai no wina ko sa ri sia malanga mtua te fo le aro pa kai sem kwa fa fe kai konnichiwa ya pa
Ya malo lava whawhatai ngalon mana. Ya tato fisili lea o lo ta ua ile Sea Breeze Resort. Mana ia le ta ua se fulu lua tausanga o manu malo pea ile whailonga lea whaavao malo. E whaapea o whale tali malo, sili on tau sa afia lana tau tua. Ia me se fo I mo tulisi tau whao. O whanga fo. Oi. O panga ho le mo fai lo mo al basenga na ya le la wa pe ho na fai lo mai ya o na nga ko ya sport malo le pe an tanga te me ustaria de pa ko ina le so le na ya panga ai mo ya i salo tiro le yo ya i te usala a mo ya ese el mate mo yo o no fo na tonu le ya i le sport malo le awa se va en o mita panga na ya panga de sa ye ko kala mo ile a America sa o mai ye fa na ho ile wa malo si le aisha ma tu ngai wala fa sa ina ma fa long tayo la tu ma tu tau fa tu wa ya mio ya wala to ira ko kala me ale u fa nga se va en o mita panga le na ya panga fe ile fa ten ma le ma eu yo le ese po ma na yo na no ko nga ro ye fa ten ma lo ole tu le la uwa wa ye ole al we le tala ave matala inga le ho el tatu atina atana tapa tem foi no ko ye si breeze wa munia ole ye ise tatu o nanga ko pa pe isi no ma fi anga e tu tapa al pe u ia si breeze no ya ka wai po le me dilo le ma wai pe e fo ten malo la to lu ia pa no ale malu o sa o sami ya ma fo le nga le fai ngoi le resort ale ma dai ta to in ma le fo na ma wo le ma fo le na mo ina le Oceania most romantic resort ma be ya ta singa pa ko no e fo to sanga mo pa longa na e si breeze yeah, the most romantic resort. I don't know, we got the only romantic to buy with them. Kako Roma. Sa Kongo mai sa lesa makamila o ya I le resort there. Ko ela honeymoon la. Ai de kudangan. Então fingal na de fu ia o na te ten malo ta do tunu mo ko na fa no. Ko kene ko fa no ngari ko kai la va fa kai nga le mo nu au de lei ma tangu fi nga romantic kere foi le mu nga la le le wa eso no le fiatul tupu mal masiofo ya sa le sama kabila o le foi tau la mo ia mai e ono fa e se fa lo fa pitonga sa mo ya na isfa fa matai ya ole talana na mo ko ile ang tango liba ya so ta pena fo ia le fio anga bari tu ma lo si umu wa la tu le tali ma lo pe fa mo tu le tu ko mo le masio ole ku isa fa ilo le ma tu ko ilo ma le ta il ma lo ta we le ola ia ise na no ta ino fo I ma se ma na onga le tu po e fia fe lo ai ile fio anga ya fe le fa fia fe lo ai wa pita uton wa ia le fo ko le ta pena ia si umu awe ati pu ilungo le pena te whae langi tele yo manatu whaari o tātu tunu. Ia ru pena te whae langi ia sa ua koi whaari mo manatu. Ala. O tātu tā penanga I kulenga ma maru ali kai ia ere. Whaatino ale me siri o na le leinu ma walunga ia me se. O le tupu le malanga masio. O le whaurunga hui leo ma o mo le tātu langa I lima siku ono tunu. Ia o no winga. Te roa te vai a koe o renga le e fa sa ma kungo e tueni a kol ai Garcia tala mena mano to kene ni a kol ku engole pengole el pa no tu pole o sales ia wa o ta ri mutana ni e fia pa kungo ko ye o ta tu mutunu ia malalo langi e fa ta o tu ko ta tu atina o tu lisi ma se fusi aku se hak fam gol mole ngal mana po ese aka po esa ma ko ai le
O skingi o lilo mai ava mai nane fa mo mo ia. Mama mai se fusi. Ya o sa tu te no o tu na so te o fa mai ma. Le lei no fa longo le imane ya tele ta longo mal singa le male aule le Australian alien ta alo so le fi ngau ka longo ari ya. Matau tiare matau fi ho tau whainga tamatai le mamsina la tu ta longo la mtano liba ya so a. Ia wae te fua ho ia Australia wae tu e isi au whai maru e ta alo mai ta tau i o Australia. Sa. Ia ai so ia le no le tu wala wala la hu malangu fi ta alo e le tu mama ina vo e el mamsina ia le malanga mai ho le Australia le anta tu mama ia mutua mano si ho ia le au Australia le malanga mat ia mala sa uni to mamsina le tamasanga le fai Dubai ia tamasanga na kulenga le pelo lani foi na Dubai amata Sarpe tu ba ya so pe ana matalo ta musanga tau ya to pa pe ya do ba ya so ta musanga le la ma na ia pise ta longa go ile fa vela ta la malai le ma me pise fa le vela le ta tu pe do e ma Australia na ia le la ma na ia fa vela le to sanga fa vela ti di o ta musanga le tu pa nice la lei lau to mo la tro e ta do tala mai samo pe ta do le ta nei ya so no ia ma fa ilo tu la go ia ta pe na fa mo mo o le o te pena le whaalinga o rua i se lenga i le te mito, nua le whaen fono i le masin pou ia oktopa. E walu i tu malo, whapalota ia ua te pena te vai e. Pātino tonu ala tō ua i se lenga, whaalinga hoi o fua o whaatoanga i le te mire ia. Tā ua hoi le whaalinga pe a whai e whaatino le te mire. Ia wale a solo mai mo hoi ni se usunga fono mai o le a malaka mai le wha mai mo taua. O leo whaalau ino mai le ni konti tu kanga lo ia ini si o manga o tātu musulu. E whape fu ino whaalau ino le tu si te ialo ngā nuenga whaasio si o manga i Samoa. E tāsi ar company le u ave e ngā lunga whaasal lunga on fono jausanga fong. Ia mo whaelo ai se ni poti le amatanga fu le nei vai asa. Ma wano company e na ame hu le tūlanga hu le te woku. Ia e na ame malwhal tuanga komiti le alma lope ngai matapenanga o whaasal lunga. Amelo ia i le company le o le lava teini. O le ua lango tātu maloma le tunu po i le whenga ina le sai ni ai intia sarapona i vai aso le mawatu o le whenga ina lea ia e whaale le ati le o nanga tau wale le siberi. Malo whaftai lo whianga ngalman mana wha malo whaftai le tau mai le na vai ngal tātu ngar wenga le nei fo i tai au fau. Mori o whaiva le so lulu? Ia, manuia foi a fuanga te vai me tau sala tātou mafuta foi pa ngol vai aso pa uria. Haftai soifua. Le whangangan man mana tumara bao tanga vaia tipi o tanga vaia ma le tata noanga rene fo i taia fo. Nau vatu taro headlines whalau tele lantou tua ia tātou tala mai Samoa pe anta. Ia le valu i le taio nei wo mo le taimi o tātou whamrianga o aso whanau. Nangas fana ola so lulu nei se fulvalo se tema o mtala telefoni pe afa pe ma fana fa nga ina le telefoni tolu fitu tasili mai va tolu ola o no for tanto e meli le on air at radiosamoa.co.nz pa na fonu ngal tanto Facebook ma YouTube pro de Samoa pule po fa nga na o mai la fam nga nei for taia fo o tanto telefoni talofa Soi fu ala lei la sunga le ao kavai ma kausala au lei o kaiao ora se fo ya o te wilia kwefu Famanguia kula sofanga wolo granddaughter leo Jadeline me ka asia wa toang wa ko ngelonga suongo kausanga ia lo alu le onga fa alu le onga ko anga le onga mo wailo no manga manguia ma wale kamai ia ai au nga me mai makau le ko ia o lo fa nga ku yo para so o pesi mahalen ia malo sister o Eden, ia mau aunties le emo Pepe o Tuli, ia makako ainga ko nge New Zealand, ia lo o mango fa kullo makua,
Alu ele aonga ele palo le loma kuale keke lo asufangau. Aia. Ai paule le keke elua kuale keke risipiko puringi risipiko. Ai se foi mori nga kuku ai nunga o menga elua. Saule le kaka fili po vere kue ai ingi pe ai de keke. Vai se que o kusi. Ya lo fanga ia sene mafia. Ya manguia lo ko waso ko walo faiwa ko ngaluenga. Tai moleke. Kuligi. Madela nei tai fo. Leota, ma lo se fu manuia nei tai fo. Ya, o folofa ma fata lo fatu la sunga le ao. Ya pola o fio fo i ku pola le ulu ai sao le ai nga sa le valas. Kai. Ya fa pe fo ta mai tai la le ya o le tio Samoa. Ya fata lo fatu le nei tai o wala wat. Ya o famanianga mo le aso soifua si o mātou ta mama tua ia fui maono fereti o le aso wa ato ia ile iwa sifuru marifito o tausaga o lona soifua ia ta ma ia o le anga le lava o le atua i le mawai o le wa angia le 6 mila nai le oti ina wa e maleifua ma mātou wala fai le anga le lei i whanunga o le pai mai o le alofa sili ese o le atua ua mauaile nei aso na e soifua ia ma o la ile nei lanolangi ia o la le faisalamo ina ua mautinoa le faisalamo le alofa taumulimuli o le atua ia te ia na faapeane ai le atua e o ai ele tangata ua e manatu mai ai ma le atari o le tangata ua e asi mai ai ia ona mamanu le la fonua le poto solomona lau lupe o iana o papa ma le la fitanga o imatu o ia o le funga o le la au sarona le susanga ivan lau sula mie foi mai ia tia foi ma fuja ina ua to fai lango ta ai le nei aso ai ta ui le mata ngo fie o le tua me le tama ia sanga fa popo ina pele tua ni si aso se tele o lo soifua ya tātou te mafuta ai le nei lalolangi e le tu mau ya alofangia e le tua le nei aso ia ilo na anga le lei ia o se taimi ngā solo atu lau whanau ma te utusi ia mori atu ia te oe ia le upu a whaila aunga e masani ai a maua sau mea a mai te tā mea ia anga le nei le tua lau sunga le awao ia ma tau sala o le nei tai ao ia sanga ia pele anga le lei o le tua maua le to fa mai le tua e ta ui ailo na anga le lei fa popo ai te lo to soifu ai to mai mataleni ua fa o ngai nai o to e le tua ia mo lo tato o tunu ia masa mo o mo saralau mata ape de lo lang o lo fa anga na ia o le to ina ia te o to le fa ngalwen to ifua ona o yesu Leota ma cosa un bea keep it to yourself. Lo fatu Leota. Lo fatu so le tai au ma lo la fa tai. Oile si le ke fongi le va o ma lo si fotina. Ma lo si fu le sumara o te vai fa pe fuito sala tai au. E va do fa manuanga le sana o la grandson le o Isra tu ma fuiva fa ia ni maneu. Ia Isra. Ia le welu ku ya onga. Ale so spulu valunge yo se temo wato lila va yeli futa sanga ole lo langa ia paula vale mato talo ia tu fa po pato le tuani sto sanga stene manisia so fa peni mo esa ia muliato mato fanga paula vale mato talo ia tu fa email tu ia talo ile tu ia anga lia onga tu anga lotu malea onga ta ia lo faanga ia mun mai lo faanga siu anti America ia lo fa matolo mal fanau ia ni sinene lo anti au ku mal fanau o tara ia ai mai sela na ia ma tu ia tu ma fuiva fa ia siu tina ia ni la mo tu fa fine ia Maria Sera Kalala ia ai mai se ai nga mala vo siu tina ni sinene ia ai fa ti dia lo faanga lo nana malo papale lunga telefon ia mai se foi seu ancole na lo lapito no ole o fala mo to lo mal fanau ia o lo mato lo faanga ia mon modiatu mo o
esa manuia la wa unga nia so manuia la unga ia manuia la watu ngaluenga tawai mtautala taya te kuia Mania fo de ya so papa maro se fo mria uso. Ya, talo fa maro se fo se van ni taya mtautala. Taya. Ya. Ai la vamos la no ya o ni ia. Ya to ile ta I sulma leono. O se fa na uma sanga. O le dile o fa uma mafalanga. Ia vi ile ni tau sanga tele o ria ma fanau. Ai ko mo uma ia na to ko ile ia o le tina tama. Ma se ma to ai ia o la va fa no mai o sa so pe vai o se me ai da fa na fanau ia. Lo fa le tu fa tu mo me fa no ina ia. Pangana va tu I sona tama lunga lenga ia le ngata ilea. Ia tina I pale ia ma se ma to tina. Ia tina ia penisi. Mat fata se ne vai te ne ngata ilea. Na yon te na iti ia ele nga le to ia ro pa nau to nga le onga. Pa malosi ma fa nga tale ni na va to le to fa nga mo dua wale. Ia mo na vinga. Ia ina aftaila va mo le no. Alo, ma taila ba Mania fo de nei tai au e fam le nga lo pito. Ia, o tātou whaamanianga lunga le apio fōlinga mai a tile Ioane. Alo whaanga ma whaamanianga le aso whana o le tuangane I a kalolo lau moli Ioane o le au waa. Whaaftai le tua ilo na alofa malona anga le lei ona o le ola male malo si ua ia fōa ia te oe. Ua mawhai ai ona e au lia lo lima se fulu tausanga I le aso. I sanga whaau popo pēr le tamao I le langi nisi tausanga se tele ia umi ai pēr lo soifua e tausi ai lau whanau ma tautua ai se tātou a inga mato anga I le lotu. Alo whaanga mai se tātou tamao lau moli Ioane o tua whawhino e te vise ma aso vale I papatuetoe. Ai sili ai alo whaanga o tile ma le whanau I manu rewa ma papatuetoe. Ia manu ia tele lo aso soifua tuangane. Lunga tatou emaili, happy 31st birthday to my daughter, Carol Awaliitia Lalunga Fau o Mangere Bridge and Matautu Lefanga Apia Lua. Wishing you, Carol, a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday, sending you smiles for every moment of your special day. Have a wonderful time and a very happy birthday. Hope your special day, Carol, brings you all that your heart desires. Love from your sister, Jane Awaliitia, Master Victor Awaliitia, especially from me, your dad, Awaliitia, Faitasia Lalonga Fau. Happy birthday, Carol. Lunga la pia fōlinga mai a vise la whaele. Whaamanianga la se soifua o si o uncle ia kalolo Ioane Vaa o le au Vaa I Samoa. O le vi inga lava le whaatiti e le nei tai au fōu. Wa e au lia mai lo yupeli po o lo lima se fulu tausanga o lo soifua I le aso. Le ai lava se isi mea lofa sili atu nai lo o le ola fōa I fuaina mai e le atua. Uncle, to anga to leni tai au ma le afi ma ve aina e pa ma faa mua le atua I taimi uma alofa tele mo o e uncle alofa anga ma faa manuianga mai ni usila nei yo ainga uma. Lo wanga ngai ia whaamanu atu I le alii o mea o mafoe o tatonu ia te au ia whaamanu atu I lona suafa pa ia. Whaaftai le atua o aulia mai e sia unis ia le taija Miriama Paletaonga e leo le atoanga o lona lua se fulutasi I le nei aso. Ia whaamanuia le atua I lo o langa ma ia tulu inisi tausanga e tele mo o e tātou te mafuta I pēr ma whaatau nu wainga luenga ma ti o te whai. May you have a blessed day today and looking forward to your big celebration in the weekend. Love you always from your Uncle Maangele Tui Limu, aunties Fuatino Lisi and Fuatino Lisi Seve and cousins Ruth, Ruby and Ruben. Whamanianga lunga la pia fōlinga mai a Tessa Tafa. Happy birthday to my darling Miliama Elijah Eliu Paletaonga. Happy 21st birthday, my girl. To Maulo Teine Lele, usitai matua. I sili aiona e usitai le atua. Alofa anga from River and Rainy Love. We love you, birthday girl. Ia alofa anga na mai a pe Tessa and family. Alo.
Uma. Tātou le nā tamai. So le pisi foi ali la sul valu aria. Le manuia tiuto to le so ne fala. La tai tele tawai manuia le tiuto lo toi la sunga le awa o fa pele sunga ya Natasha. Sa mola o tunu pele fa tai mo le nei tai au. A mo le nei aso manuia la vasinga le aso lulu. Lau luma a tātou whelua ili anga lele li. Mo le nei teimi. Alofa tele atu, soifua, ma ia manuia. Pese le fam le tole pule ngoma fenga ngā ready Samoa mo poka lavi malo le tai au, mo ia tele la bo tau wasa whanau le nei aso, so se fuluono le balu. Ua matango fiele aso mua ia mua Sauni mai lau pati male po tupulanga Samoa mai e whaafia fia E whaava e Samoa ile atua Olo whaasi no mga lena Samoa e lo ua tunu upele E pele pea ilo ua nganga Tupulanga Samoa mai e whaafia fia mole au mai moa Amane lau siva mawhali o winga tau safia Se mai ala ia tene Samo tau lele ai ia ne loa E oa ua le Samoa O te mita mita i le vasa loloa Matine Samoa ia e mana tua Lalu e mawhita o ainga Ai mise o matua Aua o soulu mana I manuia E mawai o ele fia fia Ia tu mawile tu mawhina wi melele E sili le amo I tamua Tupulanga Samoa O mai ai whaafia fia mole au mai moa Whaamane ene e lausi Mama whaali o winga tau saafia Se e mai ala ia teine Samo tau lele ai ulia ne loa Samoa o te mita mita I le vasa loloa Tupulanga Samoa mai ai whaafia fia mole au mai moa Whaamane ne lau siva mawhaali o winga tau safia Se mai ala ia teine Samo tau lele ai ulia ne loa E oa ua le Samoa O te mita mita I le vasa loloa E oa ua le Samoa O te mita mita I le vasa loloa Nā lofa Samoa Wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Lena ua amata lava o na feololo le pisi I le tele lava fo I o mga ala I lunga o le tātou ala tele le nei taimi o le tae au tātou mai le whaetu atu le nā pāhure hure lo mai tau atu I o whai fo isi pisi mai o tātou ia male a ngai mai fo I la le nā takanini a ngai mai I lunga le Great South Road a ngai mai Manu Rewa East I o lewa mai tau atu le taimi le nei ua whai lava fo isi pisi o tātou a whapena fo I le mai tau atu I le uma atu o le Manukau City Mall
fa mole mole le na wa pisi lava fo tatou ile anga ia tu le na mai Rainbow's End anga ia tu ile vaenga fo ile ile countdown le na o lunga o le Great South Road mo tatou lo fai malanga fo I lunga o le State Highway lua se fulu mai ta watu fo ile nei tai mi o le na lava wa pisi tatou mai se lava fo ile fesuia inga fo o tatou wala le na mai Cavendish Drive Puinui Road o lo mai ta watu o le na lava fo I wa pisi tatou fa pena fo I latou malanga mai le tu le nai mangele anga iane le malai va alele ia o le va ainga le na ua ye tatou I le nei taimi o le tai au mo tatou on State Highway 1 o lo mai ta watu o le va ainga le nai o tara le amatanga lava fo I o tara ia o le na lo amata pisi mai Paule na le vaenga wa amata ona pisi le taimi le nei lunga o le tatou State Highway lua se fulu langa ia tu Hillsborough ma Mount Roscoe lava foi I o vaenga na o le na o lo pisi mai le taimi le nei o le tai au tatou anga ia tu le taulanga au tu o lo so longa le lei State Highway se fulu ma Leono Point Chev mai ta watu lo mamafa mai ai la le traffic I le taimi le nei tatou foi le anga ia tu le fai tu atu le nai se sifo Messi ia o le na foi ua pisi mai tatou Birkenhead le taimi le nei wa fai se pisi tatou le anga ia tu le North Shore ia amata tu le vaenga le na North Coast fa solo atu Whiteout Valley anga ia tu Sunny Nook ma anga ia tu le Constellation Drive vaenga yo mai ta watu le na ua pisi mai ia I tatou o fai malanga le na foi I su o le atu nu le nei taimi Pakuranga Highway o mai ta watu foi ia o le na foi ua pisi nisi na vaenga o la tele mo lo sirafia ata vale na ua failo atu mo oe ne ia tapena mamau foi ia lo fainga malanga nei taimi le tai au e mafuta mai ai ma fa fonga mai pea ma lu le tai au ala Radio Samoa ino tu se full minute ta leo le tu lai valu Tasilima I vatolu amo Radio Samoa Masala ua e vaai I fale fo mai po o ta vale ale fono ma e fape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga iane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao I stangata e whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tato. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se falitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le falisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malo lo ai. Langolango le falitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe vala aulua lo ofisa malanga. Koe sama sulima tola mo te valu le valu tala mai Samoa pe tala valu le tau nei whatas mai le whianga na ril pula jimana mo le tātu le poti le tai au a tasha. Morena en talo falava I la ua fionga ngal malmana le nei tai au malo lama fo le soifua manuia. Kia ora malo lama fo le soifua manuia I le nei koi tai au te oe le tausala le ngā tai lea paperai fo I lava mal whaalalo sunga leo ia tawai tātou tēmul malo tai au malo lama soifua manuia malo le usu malo fo I le tautua tunu. Ia tulang masai lava I mumua lava fo I le bi inga I le li lo to soifua tautua te ola vai vai ava fo ia balau liaina wai tātou le nei o langa ai mai se soifua manuia lau leo la tunu nei tai au tawai malo le usu.
Moni le sanoanga mo tatu sula le lofa le tua wa lona lofa le tatu si le fai fo nei ta helo se fo mo wia e se fo la le fo le tano ya me se ma tu wala u le malulu ya fa tai le tu le mo ni ka ya tai no iro foi o le me foi fa tai ai Yesu ma ngai le fa ta lama al fono le fa ma tu mana ia tava uma baba en ole sui fu malolo ina me uma ko ka se me ngai yo le ko ku o se me foi fa ulo ko le o ya esa e fia ma wa se fo la ko ke le ula vea il vai ya sa no ya mo tatu di poti ma no wa tai ya ma il tatu di poti fa mo ya fa tai tele lava mole ava no ali nei tai o la songa tavai mal tatu tin sa molo tu pele o te fa pelai mo fa talu fa tu nei tai au ma lo lava le male fu mai fa nunga le anga leo le tu le nei tai au ma lo fo fa ma lo si me foi au no tu fi le tu so fa ta fa taulanga na yo tatu tamam tina atua ai me se foi la tu ma na va mai la tu uswatu tu no o la mo tau singo tatu ma tua ma lo lava lo sai le nei vai tau au nanga mal tulanga lo ya lo si da fia lava le malo si o savili ti munga vainga fa pena o lo slow lava le tato woki re poi la to fu lo malanga tu tono le tato ofisa ya o lunga lava le tato via Facebook my messenger lo ya o lo PCA lava le tato o nanga pe lava no ta u ni so sign up pe taxi sign up le tala to nafi le nafi le na ta fa lo atu foi tu sale male ton sul wafele montupu le tupe o lunga le ta vale o trade in ia le nana fa tino lunga le online ia manisi po tatu ta vale la ite lua o lunga online o fa tino ia tatu sign up le ia a o le tulanga na ia a fai o le faina o mai le tatu pisa sila e lunga le tatu messenger ale chimana ia pol tatu emaili o le gmail.com gmail hose oro gmail.com pe ona masaniai e fe lo ia toi ma palai toi nisio to tele o lunga pel tatu te poni o bal se auchi manan mer tasi ya tatu no tua oi tasi na va ngolo sa wai fo to tele la to lo balau mai tatu a tatu no inamla au fengal bela no na mia ia me se po ni va nga o lo fia mala mai pe la tu langa tatu trade in na ila to lava nei foi nei ainga ia nei nafi o lo fa pe fia fa tawa la tu tavale o te li fa tawa ni tavale na o la tu lo fia trade atu la tu tavale e ma final tariaina pole ala le tu langa lo yel tavale fa le tonu ala vea ia pe le ni pe pole o le tavale o te tariaina lava ila lo iaina ia tauna e a tariaina po le tawa lo fa nana trade ina tavale ona po fuala e le tino tu pe to tino au e tu foi lunga tatu fa tawa inga lunga ta vale folo e fa ta wina tu pa te sino ai ta la fu ben fa fonga inicio selo tal sanga hainga fa malia ina le vainga tongi esela tu ai ta la fu tasu ainga nafi tu sama tol se la montu pu de la ia la tu ai ta la fu na tu penaru la tu ai ta la fu tu pa te sia ai na le tolu se laus fu tasi le tu peolo tongi termine le ta vale pa tasi ma la tu ai ta la fu uma na pay off tasi na vainga tauna e silfia ina e mo for so soni le vainga ai for lava nga i lau tu lang ole o lau financial profile o lau tu pe maua tu pe pasoa ina lau bank statement ai mai se le tala anga o lau swat for vainga i sila i finance mai e fa mo fie fo tele a fainga me alo pa se leni o lo fa penan fa nga yo i le ne vai tau ai tau lava na longoina au fainga venga po lo ni fu fa tau ba te mi tatu te felo ia ele faia le tau sanga tatu tava le fo ia na la metilfia talia ia tatu trading o tatu referral ta ia feta la ia po la lava tu langa le fina ngaloi ia mai se lava la tonga pe la la tu le mafulu telo tava le fo o lo pa pe na po na asi tu langa tau se leni eva la mai le tatu ofisa lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu po le o balselau chi mana mertasi o balselau pa ono lua tasi tatu telefoni balau fua le na ia ao le tatu emaili ia pela mana masani ai chimana.wholesaleorders@gmail.com
ia manit famtalanga su mai le tatu ofisa le lua palu e Kingston Avenue ine o tau mai whalo alo tawai anga lele tu e fufanga mtiuti o tue le nei aso na pena fatau sanga sa mo foi foia Mani foi val nei foi as lolo tu tu already sambas for lima tolu a mola Africa ko fama stino tai ao mai ana fama stino so matato tala mai samora nga tolo nei foi aso tato yaiso so luma ka ko wao Yeah. Tas. Aya. Lunga. Dua. Pa. Ano. Titu. Malu. Luma. Tas. Dolu. Lima. Ono. Titu. Autafa. Tas. Dua. Dor. Ka. Lima. Tas. Dua. Dor. Ka. Lima. Ono. Luma. Anu. Yo. Anu yai. Tua. Lunga. Naya. Safa. Lacy Pito. Ata yai. Luma. Yo. Anu. Tas. Luma. Naya. Luma. Tua. Luma. Puse kone. Naya. Iya, mana batonu. Kafo. Kau menga batonu. Mana bai kafo. Halo laba. Sole, eva mali pese. Malo le fafonga Samoa. Malo foi le vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ero tātu uturu, tātu mafuta leo ngā tutonu le vaiaso, i usi mai alau whaafonga. O whaalinga o lua i sere o fuata o whaatoanga, he peo na whaatino i tutonu o nuu mafio anga i tu malo whaapalota lea tunu. O leo wa whaero ore tu whaatasi ai o whaalinga o lua i sere Anisio i tu malo le tala whaatai o pia. O whaero ore pūlenga o mtanga luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, le fua tonu o le teimi e whai aia whaalinga o lua i sere I le vai aso lo whanga solo ai le fono, a malo o le tau pulenga. E le tau whesiringi o se avano o le leimonisi o le amalanga mai le fono. La tau te asia ma sila i fua o whaatoanga, o le a whaalau i lo ai. O i tu malo whale ata tasi ma whale ata lua, wa tu whaatasi ala tu whaalinga e whai le fio anga o le pea. Ai o whale ata tolu ma whale ata whaa, o le malaya o lo whaafsanga i ma le whale o loa supermarketi o whamatio i vaitele, e no fuanga tonu lea sa wha mautu i ai, e whaalinga talua i nei atupa i pruno, ma le Magic Circus a Samoa. O urua i serenga i tu malo o le vai maunga tasi, ma vai maunga lua, o le awhia le maketi funga lei au i tu malo o vai maunga tolu, ma vai maunga wha, o le malaya ta ano le aonga tūlanga lua le malisi muri vai e pia, e whai ai le latu whaalau i loa fua o whaatoanga. O ia foi urua i serenga, o le a whaalau i loa ai maisi o loa ngaosi, e pe o la ei ma o loa ngā luenga tau lima. A fua atu i tu se valu i tu malo o le a whaia la tu urua i serenga, i le te mitonu o le fono o le masina fou, ma o i tu malo umaia e tu na lata mai i le tau langa. O le mai a whaalau i loa ai o le lipoti do na whaalo wha i loa ai tu langa lo i eile si o mbanga o le tātu utanuu, ma o na alanga o a whaale nā tura, o ta oto mai einilu i tau i nisi ngā ruenga e sanga te pue a tiri ai, le malu pui o tātou whanua ma ele, o mea ola le natura o lo olai, whapea o tātou vai tafe ma vai tūloto, ai mai sere si o manga o le tātou ngā tei whale le sami, ma mea ola o iai. O whairoi se pepa o whaamtalanga, o le ripoti o le tausanga lua o tolu o whaalau i lo nei,
O loo whailo ai vaenga tau wai au o na whaalele ai ro tātou si manga. Ai ei fo ima vaenga o matua whaale tonu. O le whaale ngai no le o sone, o swinga o le tau makasa o ona lo a whaina ai ro tātou la rolangi. O nisi o vaenga tau lai o lo whau tuaina, e te tau ona whaatau ai fuafuanga o porokalame, e tau fia ai le whaale ngai no le tātou si manga. O le alipoti na whaalau i roa whaatasi, ma le fuafuanga aruaru ma maua le mtanga aruenga puno o whaale nātura ma si manga, e a vea mata i ala o na ngā aruenga whaatino, mo le tausanga rua o lua tolu, i le lua o lua fitu. O le sa ilio ni au nanga tau whaasara launga e tu ina atu ni ofo, i se tau e whai aile ngā aruenga e whaasara lau wai vaenga au tu o le whono malo o le tau pulenga, e pei o le aso e te tala aloa i ai. E nā le tasi nawa le company na whautua ina le komiti le malo o te pena ina whaasara launga e ave iai. O nā le company ni usina le MMG, le atu sa ma le lua tesi ma le 5 miliona tā la le tau na te whai ai le ngā duenga. Pei tai e peo na li puti ai le nusi pepo le Samoa Observer, wa nā o ta video nisi o vaenga utu o le fono, e whaatino e lea company, ai o le au nanga atoa tau whaasara launga e pulea, ma vai le TV va le malo va per le tio le lua api. O lo iei nisi o pisi nisi tu maoti tau whaasara launga i televise ma le tio i le atunu, la tau te le imaua se longo ma se whaamatalanga, i le tau wafonga o lea ngā ruenga. Ma o le vala leo lo tu fasidi ai pulenga o ia au nanga tu maoti, pēna uia ta i ala whaale tu la fono, e whaatino ai tau wafonga le malo ni ngā ruenga tau ngata. I le lipoti le newspaper lo ta ua ile tusi le te fono le komiti le malo e ngafa ma whaasara launga, na whautua ina ai le tasi o le kompani e ave i ai le whaasara lauina o le fono, ma whai e isi ngā luenga tau whaasara launga, ona o le uti leo le teimi o tāpenanga. O taria le kāpeneta lea whautuanga ma ave le kompani o le MMG ma au nanga, na te whaasara lauina le fono le aso e te talai, whapea le pueina o isi vaenga o le fono, e au fia ile tau nuu le va alele o tai o malo malato usu ngā fono, ai mai se te toa i tau nuu o le whai ngā malanga mamalu, ale tupo peretania. Wa avele lango a toa Samoa i le whea ngainga mo le si tia se tūlanga māua lunga ma le lei, o au nanga tau wa alele sivili, ina ua vea ile minsta lango ngā ruenga te tele ma whela ua inga, e au fia ima tau tau wa alele sivili, le fionga ni uawa eti malolo masui o le tātou malo, e awa ia tu le fono wha minsta atu nuu Asia ma le Pasifika, i mata upu tau vale le sivili na usuia lea le ai o New Delhi, o le lau mua leo le atunu o Intia. O le awhia ngainga o Sainia e Samoa, o le a ngāru lue whaatasi eiro tātou malo, maisi malo, e wha mautu tāpena ngā umamore le leo lea tau tua i te tonu o atunu, ai mai se lava i teimi e whenga i ai mani tū langa whainga tā, e pe o wha mai pipisi. O le tau sanga rua festival valu le fono na usuia le atunu o Saina, na urua i osi ai se whenga inga i lea au nanga. Na sao noa le fionga i le minstana o lango le fionga ni uawa eti malolo, i le fono tanga i intia mai a whaafita i eia tunu na lango malosi i a Samoa, i le teimi o le pipisi ai o le whaama i misela, ma le whaama i koviti sfuru maleiva. Tātou wheroa i mo seisi whaapoponga, manuia le nei aso, seifua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
taimi le nei ave ta avale ia ole na ua iai tātou I taimi pisi lava fo'i o le tae au o lona winga o le maita watu I lunga wa tātou ala tele o le na lava fo'i ia ua fai lava si pisi o mga ala ma le tele lava fo'i o mga ala le taimi le nei e pei lava fo'i ona moli mau mua atu I vaenga na ua pisi o tātou ia o lo whape na lava ona tu mau le maita watu iai I le taimi le nei o le tae au mai se lava tātou le anga I atu lele North Shore maita watu ia o le na ua fai lava si pisi mai na pau lava ona ele o mauti noa po se wha lave lave tau ta avale e ala ai ona malosi fo'i ia le vaenga le nai poloka mai I nai Rosedale a o le vaenga le na ma le vai atu fo'i ai le nai le taimi le nei o le na ua fai lava fo'i si poloka o le vaenga le na o le ala tele dia I tātou o lo anga I atu le North Shore tu mau pia lava fo'i Onira Road slowing down wha pena fo'i Hill Road le taimi le nei o le tae au a I tātou o lo fai malanga I lunga o le State Highway se fulu ma le ono pau le vaenga leo lo o feololo lava fo'i le pisi mai le mai tau atu Point Chev ia a ngai atu tātou I te ara tu ma le a ngai atu I Messi o vaenga ia o mai tau atu ia o le nā lava fo'i o lo o mai o ia mai le pisi I le taimi le nei o le tae au feololo tātou ia o lo a ngai atu a ngai le malai va alele fa o ngai na le State Highway lua se fulu I le taimi le nei o le nā fo'i wa amatanto e tau kilia mai le a ngai mai le nai takanini a ngai mai manurewa nisi na ova ainga o tātou I lunga o le ala tele tu mau pele pisi o lunga I Pakuranga Heights on Route 8 ia avita avale a wa fo'i low si la fia le nei taimi o tae au wa inga na lo iei tātou lunga o le ala tele tau ina ia fautua atu pea ina ia tautua nā tu la fono sawa whaatulanga ina ia o le taimi fo'i e wha emo ia tātou signals fo'i pe afsuia ia I tu wala e whaonga ina ia mata I tu fo'i le nā vaenga pui ai fo'i nisi o wha lave o no tupu ia o le tala le nā ma le li poti le nā mo tātou avita avale nei taimi o le tae au ina watula I mai le taimi iwa minute te ai le tu lai valu Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Vanselau fitu whawha lua fitu. O le vaingala tapai le tala o le tau nei fo I vaenga o le tae au lua se fulma le tasi wa ere vela le e Samoa nei fo I vaenga o le tae au folo wa te aliva I Samoa. Pe ona matawina ia e whaawau ia winga langi di lei o le tau I le taimi awaoa o nisi fo vaenga o le tunu na pa ua timu pe ona whaamau wina mo nei aso lua se fulma le iwa degrees Celsius mo runga le vela le e Samoa le so lua se fulma le wha I lona mawalalo tana pawai le tala le tau lo I le na vaenga atu I o le Vasa Tasmania Australia good day mate ma loro si fua manuia kia ora a tamarie no fa taile nei tai au phone fa tsi mali tara kalame le la moa I Canberra ono lo I le malulu I le nei taimi o le tai au o la fa solo ina pua o le tai au ma lo si savili ni so taimi au o fo le tau mo tos fruiva o mo runga na malu o ea mo le la moa Canberra I le so Sydney Australia ma lo si fo manuia Sydney Australia ma lo fa taile fa tsi mali nei tai au ti ono te le ono mo to I volo il malulu Ile nei taimo le tai au pe tai la fa solo tu sulma tango fire la mamakua ve vela ile e mo to le so los fruono I lona maurunga I vai lona mawalalo melpone ma lo se fomo ile nei tai au fo ma se maru do tai au limo lo yai le nei vai ngor tai au fa solo langi le tau fa solo fo ma fan fan le e mo to los fulu ma fan fan le lona maurunga balu lona mawalalo o vaenga malulu na Hobart le se vaenga malulu se lima el maurunga le malulu o se vaenga uma mana ma fana Adelaide lo se tasi maurunga le ma fana le asul mata o fila la mo to asul mata o fila la Perth Australia lo se funo maurunga le vela Brisbane ma lo se fo manuia se falo el malulu nei temo le taiao la fa solo langi de le tau lo se lima le maurunga le vela mo to e le nei fo yaso ia ma le tolu se funo maurunga le vela le ai Darwin la fa solo na au po timo e ni so timing tu langa ele tau la mua po le no fanga fa sa longa Radio Samoa tama ki ka ro sputa se wa el malu no nei timo le taya ba ba tu le ma le yer sur ma la karsi ai umi o wingo le tau le so tu mau la fa solo na au langi le lei ba una wanga ni so timing yang ma de ma sabidi mai sau te si fo spuli ba ba no malu mo au kilani le so fa solo na au fo po timo taya felolo mai malu taya spul balu
I lona mawalunga a wa pa o timu les for Rayleigh lang de leile as to na i mala sa pa o timu les fua lang de leile as lua na va ya solo mana ya to fa mabanga manala vai tau tala tau Radio Samoa a na to fa long al taro company le So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se launtala cash e whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi le tu lai whaatali e te tali e ia ngā whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu to toba Radio Samoa sfolima e va tolu amona fa mna tu le tunu e te fa sala wina ta to tala mai Samoa per fa fonga de nei tai au pe tale tu la se furma lua le ole le so ia mal fitu pona nei ole se fa ponga ta to tala mai Samoa ta le valu tai au no fa fonga le tunu tala na mai Samoa le o ga tono ni fu va yaso tanto ia mana ia mo ia le planning o fo i o le tulanga le fa linga o wai selenga tu maloia o le plan anga i le taimi o laua au topa atu i Samoa le te leo te tai oisi atu nuu ia wa o te leo vaenga ia e le mana o mie lato e iai taimi e i vaenga fo le tutau business e ma fai ona lato soani i le titilo atu mata mo fietele ia tulanga i fatu anga Samoa pe o kai ma pale mia presking o sia ko fa pe se ma ele investo ka ko kupe o le atu la ma ne so sang me foi na foi fa ko aka la ko ia ma mangi ga sponsors e fa tupula ia pele le o fa to anga la o foi fa to anga Samoa ma ga mo ia so ia le ka ko karsia ia wa le la mo le no e mai mo ma sila le tele o te tai o te no ele tulanga o lo ile ole olanga mo ile o Samoa ole tuanga ile fato anga muria i mai ani kupe ba ku ngengu sila mai si vaenga ole tua ile fato anga ya e ola ile tunu ma ya pe ako anga kupulanga e o nga kaule ba na tsone ya nga ko anga e o misa i ol ngo fanga fai kele sale ke fai ako ani makua ai o va male o io kama kingi mala ko winga e fai ngi sore yes le ia ke la ku yaka ni mo ile mangu ya mo ya ma bio ko ba ki fa ngi ri ia ona le mole langona fo le fa fete valeina ia pula le kaunga ia so ngai male malo vale ngala ta vai mal mika vale ia nga so mal le se ngalu ngai mo nga ka so io le se mele le fo le fa nga ia le ma fau ia ma ia le ma fau paulo la na o le tu fo la le o la mo ia nga ma fau lo il mele ia asa wa ia le onai vai nga na mo fo Samoa le am tanga nei vai aso o le ai fai mea onga ai le api marpengi po le a kokoa sa ili me mawaile ma fo le ma le tamai mo lumanai e o lai matua ya la ko aku makua rula onga na ku ka wai mai o le me mi sai ka me ki ko ki la ve fasis so le ka fe ale manu ya fo ye vai ya ora taru talana mai Samoa ne foi tai au mare onga tona vai so fa fo mai le no sfulono le wati nei ia le tu la balu ya o se mai la fa fonga o tata mo fa Samoa ne foi tai au fo E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua mata afa whaapona o ngafa. O se mau e whaapea, o nisi toe ina po tapunu o nuu maainga na mua. Sa masani o na afa ina le whaasolonga o nofo, o le ainga i le to o launga o le ainga.
O lona winga, a tula i mai se no fofou i le suafa sa o le ainga, po o le nuu. Ona afa fo i lea o le nā pona i le to. O lo ta ua e to whai ono tanu wasa tavale i lana tusi e ingoa o le ala i le pule o le tautua. E whapea o loo iai i le lawa o li o isi umu le to o loo afa whaapona ai. Le aua nofo o le suafa mali e toa mai le pito i lunga o le to. Ai afa a mata mai lalo le solonga o nofo i le suafa lio. O le tō whamamao ma le whautautanga o inei sina o a inga mafioa. Ia moli mawina e au ngā tupulanga muli mai o le a inga. Le solonga o nofo o le a inga. O le tasi lea o whainga na whao ngā e to ina inao na po e whaita waifo inu mera. A whaafanga wha solo e whaita wai nofo le a inga. E pei foi o na whao ngā e tūmua le lau whai e whaita wai, ni o lantou siampo e maua i afu i awai lili, pe lava pele ai, ina ua mawae, ma ua mawae atu muangu tia o lona tali i whai o fui awai lili. La te so i le tofinga tupu ta whai whao Samoa. Ae, tala atu a inga o le tama, ina ua sae le lau whai, e tele. Fai mai loa le fale upolu, ua lava le nā. O le tama a inga le tamanei. E ei o na wha ingoa le nā ma te matenga o le sae ngā lau whai a tūmua. Na wha au ngā e le tama nai le a inga i le tai le pā maa e whaita waia nā wā. Le ana whai mai to e tasi lava so o le pā ai oti loa. E le i a to e tusa o lona wha moe. O se tū e whaapine ai le mautu ma le aloa ia o ni vavau. O mataanga ma ni mea sina a inga ma le atunu. A whao ngā i se launga na whapelea o Samoa o le papa ua mamanuina. Ua taoto a o se alao o ua uma o na ala fuaina. A o se to ua maea o na mata afa whaapona o ngafa. E le ai se vave na te toe suia. Mata afa whaapona o ngafa. Manuia lau whaasonga Samoa il ni aso. Tātou mawha Samoa nei fo i tai au fau le tautua moa Radio Samoa Sfalima Eva Tolu a mo. Tā shale ua whatas mai fo i senta wo ia Chris Mole tātou po kalamol nei fo i tai au fau. Tua mai oe. Ia lo fore tuala wo wa me utou ni fo i tai o. Ia lo fumanga leo le tuo. Ni foi tau matangu fie tau leile rofo le tua a le la foi mele maule mo tatu ni foi tau foi mai o le toi aso tele o le tau samingo ua tu la ia Yesu maalanga ua whape atu a fai e fia inu se tasi ina sau ia te au inu waita different ne mena le la foi mele whamaro si mo tatu ni foi tau Feme o a different pe se o a different po te la soni le to ne so fo inga luenga matuta ma onga au fo ne fo yaso te re yola le feme famalo so mitato feme ale tu feme yesu feme a fia inu se a different feme ore o fia inu a different ya la tia te ya a different rena no bi tato le soni a woni to ne yaso tere inu a different tere fe inu a different a wa lo fatu sa a different a wa lo fatu sa me a different ole vai ole ola a different tato foi to mana mi ale vai a different ita tau ye tato le soni ita toa tato fe inu mo idea ai tato fe inu mo idea soni a different tato hola i ne yaso ona man wi i ne yaso a different man wi au te fai man wi au ngaluenga fai pe fa pe tato fe inu idea e vai o le ola a different friend a ole le tuola va de a different friend il tato mauna mo tato ni tau ya le tato onga ne mo tato ni tau tato
o tato whainu ia ai lea le vai ai tato tato whainu lea le vai ola a different a whainu le vai ola a different a mai ai mai le tuari tato manuia i le aso nei a whainu le tato mauna tato ni whaitau whamane tele tole to moto. God bless. Love you friend mane aso fa. Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu ma le vanu taro road mangele, telefoni lua 55 tasi o tasi lua. Talofa, wa o salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa.
Whapitoa la o unanga I mta upu tau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hape nā foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaamon mole vidi maili numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Talofa Samoa si o atinu pele. Ua tatala ina neila matau whale o loa o le leata I lai Super Red I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fonga tau mafa, ua maua neile matau talo fiti I le ono tala iwa iwa le kilo, talo Samoa I le 5 tala iwa iwa le kilo, whai mata I le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027-777-2587. Hey, hey! na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Tomo really Samoa for lima tolo a moino to lua se fulu male fitu minuto lo tora ta leo le tu la Ivan ta fo tu la Ivan fa mai fo leo le por club maru le tai hao ia mo ne fo ia so lulu malo le on sai malo ta po mai fo mal talo ia yo ta to matu e malu mo ta malo ne tai hao maru lu tele ta to lo va ia na yo ta to matu to asin sino Samoa mai le ko inga ya ma fa le la ai to ina malo matu ma vai le ta mo tanga na yo ta to matu ia le lei ato toa ia ma a surula ma ka mafanga ia fa savari lumol pusamedi fa savari lumol pusamedi ko foi mai io e amaka maka ia fa penga e o pe o ko vaso le o savari or shopping center ia politeri la Kakula Street le Tasha tu fa mai ia le fionga consulo al malo tu tasu Samoa New Zealand ia le fionga ia fe mata le malu por se due fa por malu ia mo le tar po kalame le foi tai fo Whaatalo whaatu fo'i ma le whaalo alo tele lau fionga le konsula o se tātou mālo le nei fo'i tae au mālo le soifua manuia haere mai, nau mai, hoki mai ano to our breakfast show again. Ja, mālo le lea o le lilo wha mālo. Ja, whaatalo whaatu i lau fionga le tamaita i po kalambe ia me se fo'i le sunga liri o. No se fo. Lau sunga tawai. Ia fa fong ta po i Samoa le ni ta po yun tulang pa lupe tu ia le malu ul tau mo swing tau ia ta tu ia le lo fo le tua man me pe so fu ta tu ni ta au ia me se ia nei tina ma tu ta po i ainga ia ma le lo ta tu Samoa yun tulang pa lupe pa ta lo pa toi me la nga pa ralo tu pokala me masan malo seikua malo fafte tele la fionga le consula la fionga le malu a fe mata le malu fa po le fates maltar pokala me ta ol fa mau di na ta shala le fa ta wala ngana mau ni le nei vai so ya ole fa ko nga ya ko fa mau di le foi ta a foi a tala no ile ngana mau di ole mau na ye le tau vanga la ngana fa na una fai se te mele ma mau le atu ol fa ta wa ina fo ta to ngana o te lona o lo fio fo ia fe mata le o fa ta mai fangsa o la tu ia sa te bene le fa boy e fa te ia ta vai ina vai a so tu nai ia sa foi e si tau wanga tau talanga pa Samoa on tu le fa wa le o karamel fangsa le o ina ngana Samoa e ta sila le ra tu po karamel fu o tau sang i o tau talanga le pa Samoa e a fi o mai ani sila to le sa foi tau wanga lai te matiao ia matango fia i le turanga tau wala i wao a onga ia matango fia le aso le maha e fo mai Christchurch fa solo mai ai tani ia tumu ale tunu o malanga mai manai yaro ko ma pa na mo le aso matango fia le tua ia ole au ina o le wha marusia la vole o le una ia o le ngana Samoa i alo ma whanau o si o tātou tunu o le tūlanga na o le autua o le aso ia o le tautua ma le alofa ia e maua i se rumana i manuia ia pe o le sini autua le tau awe le tau sanga tusa ma le tātou ngana Samoa mo le tu fu fa malo mo fa tai i na fa ya onga lo mo se sa ya ya mi sui nai ma tu ora wanga longa ai pa malanga mai manai pa na ia ono le tatu nga lu fa ta sila ia mo le o ina ngana Samoa ia lo pa na we va tu le fa malo mo fa tai le tu langa tu langa le tu te lo fa sili ta vai ia so ta u ma o le matango fi ma lo fa tai o se me matango fi fo le titi lo atu wa pe ya o te lo to moitia ma ma tu o to moitine lo fi nga fe mata te lo po va nga le la intermediate ma ko mai le fitu o ono fitu valu se fulu ai ole lu mana ile o tato wa atu no fo le ile nga ngana i tono o te rone
I le mawai atu nei whana, o le e a foi, e se le fia e whaonga ina, e pe o le tau wanga tau talanga sa iei. Ia, Maria, saunang, o tamaitia mai le tausanga o le ia 9. Tau le ia 12. Ia, o la tu ia 13. Le na whaia le tauanga tau talanga lea. Ia, o le me matangopi. O ista maiti ping tamaiti apakasi. Tamaa, ia, matua le leia o whasa moa tamaiti. Ia, se tūranga manuia lea. A me se ale ngā luenga whaia nai whaia aonga le. Ia whaia aonga sa moa le. Ia o ina o tātung lana. Ia o newa aso le. O le ngana maui. Ia i le watu le fuire i singana Pacific. Ia ale me tā uara ia tātou le hae wha au. Ia pokara mea le. Ale whangasa. Ia mō pokara me wha pēr lai le una ia lawa le. Le au ina ngana sa moa le na ngata i tautala i. A inga. Ia o tūte fuki nā mātua. So ni nei te miti. Wa o mātua o le wai whai a onga ia. Ia le ngana sa moa. Ia o mai whai a onga tūlanga papena. O maurunga la wale. I tau tala ngana sa moa. O aro mapānau. Ia onga i nei. Se nganga pia lea. Ia. Nā whautai le whiunga whamata. E tele o tātou pokalame ono e sau noalam whamanatu e le ngata i na wawena whaile tus whalau. A ia wa aile le fo i tus whalau o mea tō tino le tātou te no. A le maa wa fore le ia la tō e whatamala ia la saungi alu i lesi aso i Samoa. A so ako lau e kukongol masinka mea le tus whalau. E sa ore le ia tawai e tupu so ole mea. O le a tate tualalo atu mo tata longo ma se whau. O mo meo tu solau pe whanau pe pataua al tato malo. O a se tai al tato malo. Ma me tu tino tato uma ina ia ave e le wha mua i longa te wina le lei, ma wa ai le lei. Ma se lava la le tu solau. Ia le wha te inga. Ia, o lau umana tongi pasi si taung tā po whewhia maranga ia me si sāma. Ia, a ngalo i tus fo lau lana sau le ofisa e whai le poking. O le tanga le wakua kongi le ka ngā mea. Ia, mai se la tawai o le weekend e le talaina le ofisa. Ia, a pai hu te tutu ia mo maranga i si pa moi mo. Ia, pai na tā ia le ona. Me toi mo se si fsoswani na ia whatau mua i maranga. Ai tuala no te pesi o tātou tunu tautuana o le uo o le taimi o io o le pisi ma le whaamoi koe malanga atu i Samoa ia sila leiro tu solau le ngata e expire ia ai fi alo po i le one way ia sau e kuisau exemption stamp ia sila le ngata ia le lei wai e le taria po i le marawa le waku le kusolau o sa susu motulanga fa pena e ui ala li expire wa ai dem poina e talo tu pe ia ave il fa mo e ui le tu sola o le meto tino o male tato mano ia pa ino fie ai ro malanga ia ai ngate de sila ia tapena mamau au wa tapena mamau ia o lona e fe ro fo le tau ai o lona fa na tima mana mo ni rots pero ye ere tongo kura ye usi e me tsi le to ye ar tu ala lo ai el tapo kala meta vai ni ta ma tu fa con mai se ta tu ye si le to ai vai mai ina ia la volta mi ta pena ai ye lo tu solau ye me se fu ponga pe ye malanga i Samoa ma tango fier famana tu nei foi tai fo Tasha Whamalo lawa whionga a whemata le nei tai au. Ai o te fia whisili la i le tūlanga lea o i la tō fuia e malanga mai i Samoa i ngā luenga whaavai taimi a wai mai tau watu le taimi fo le nei e tele i na ngā sono mai ai. Ia whai ngā malanga ai la tō nei ua whaamanu e ina i tūlanga lea. O le ala se tūlanga fo i lea o tā pena fo i ai lawa whionga. Ia a wale tau nu umai ai o i la tō nei mai Samoa i New Zealand nei. Ia. Pafta ia o le tau nei o le wa
wa ngai mai fu ia aru whanau la pukalame rea tātou ngā runga whawaitemi. Ono waitemi nei re hua matana na matua le apu matulanga whapena o ala au tato se tātou I New Zealand nei. Temi la nei ngā solo mai ia. Ia la opai ngā runga whawaitemi. Ia ole hua ngā ia. Tau nuu mai mara wādere. O la oi ei pasi matulanga whapena. A company se o paimaranga ia I le o maranga. Ia, e koe au istemi e kau akora ko ainga I mara vale. E le whatanga ina I tamaitina na umai tua le taimina whiro I mainga mturang papena. E ro ia e tonu mai roa. Tonu o le pasi ia maranga loi whataanga ua. Ua fufu e ngā lulu e ai. Ia le paulal kaimi e maua I sa wangoa. Ia, o le taimi ia ua. Pua mauturi le maua matanga lue. Ia ai le process e pai ina ia mawhai e ona tau whiro ai ia lo mawhanau ia le hu umana watu tua lalo ia sira tutoa e watu tua lalo ina ia whai mo le whaai te tūlanga umo e puia mai e saunga le mua ona ia lo mawhanau e saa no tu mani pia mo tūlanga papena awa malo e matua le taria le melena ia ai o awala uma e wia le whanoi le vei o I le whaiwhatonga I le company o lo I eita mai ia ai whae tete hui I le stala mai tua le weekend ia o no para lave e tupu o le mere talo tuai ia lava pere on sai ia ampea a whai whatanga ina mai le company ia na no tuai a si hina I tūrato e tu muri aua e te talo to me leo le mai tu te miti le weekend ia e kui pa fitau le tupu e le mata I ava malo si tu te miti ia matulanga pa pena ia o sanga le bulu feo ia e tu alalo tu pela tunu ia e tato fa mo le mapuanga na rina tu ua si o tato tunu e alo pa na ia ona malanga mai I lalo le malo, wa o fua ia tatu malo. O mai ngā rurue, ia ma pesoso ni atu le tina ino ai mai sambo. Ai mai te tapo I ngā se tatu tunu. Ia o e whamanatu pe I lea aso o tapo karame, o tato po karame. O no le tā ua tūranga lea. Ia le sila fia. Ia I whara lawe te tupu mai. Ia o na Avele ma whawhitau I hui. Ia me se olu I tau mo le whawhianga I ma. Ma le whawhoi le leio tua I ainga e aro whanau. Ia a mea wai tau tawai. O le la sa putu mai a e o la inga tau sa. Ia ma le tau sa fu. I steimi o le matua o whatoanga. Ia o la o te lea ta maitie e malanga mai mo ngā runga whawai tei. Ma tango fiene fa manatu nei foi tai fo ola fa mai al tana program le tai ola fa manatu lava le tunu o le tele yo tatu o lo mai Samoa o lo ese o lo mana mi tatu o ya ola fa manatu lava o tatu fa tawino nei o lo tatu sa lava le ya walta mau ai ngo Samoa ma le au fa tang fo le tunu fa mat ya sa o le ya tawai ai fu tatu program yo mo ida no e tu ala lo te ma ma tarsanga I se tātou tunu ina I tūna I o loa o whaere leanga e au me Samoa se tātou tunu ia ave pe ero tau wha mua si talo si koko popo o alawa o loa au mai ia ina ia mo wale so soni mo na ia tātou ainga lau whai whatanga me se tātou malo e whaktei lo tau lango ia lo wa ia le tau pati mai se tātou tunu. Ia, mai ka kia laku I whale olo. Ia, o ke leanga o karo whiki le koe mai. Ia, aua. Le, ora upo moni are, whai atu pēa. Tawa, le iso masa salo I karo Samoa. O matua le ia le talo Samoa. A karo whiki ia, kaimi susu. Ia, mai susu. Ia, na mona leanga ngā whaptai se tātou tunu. No le lango le tulanga wala ho fa le langa se tato no
au hina mai New Zealand nei. Ya. Le tunu man le whaafonga mai te lea vaenga whaimso sa nele whaonga konsula malona ofisa pe a walau i fo iai la tu telefoni toru tasi o tasi lua a walau mai whawhatu au kilani o iwa toru tasi o tasi lua ia lava i fo teimi whaasua toile whaonga konsula whaamam lama telo ni sa vaenga ia ona whaisi uti o taru teimi longo o taru pokalame na Radio Samoa lau whionga whamata whaaftai tele lava mo teimi le nei tai au manu ia whaiva o la whenga i fo leo ngā tona neve yaso Ia whaafitai, manu e hoi tāpo inga te tātou nu umbra whenga i mga ruenga, manu e hoi ulo whaiva. Ma alo mo le ngā ruenga, ia tātou whiroa i hoi ruenga so. Fou pe au ria rero whamalenga lero i tua, ia whātoi fu ia. La whionga o konsula o le malo tutu tasio Samoa i New Zealand nei le whionga whamata le malu, porsa lue whaapo le malu. Ma le tatu tana noanga o ne ngalum whaina wala wane i eile tolu o tolu tasi o tasi lua pe aini sa whaenga fia malam atili eile atano. Tau tōmora Radio Samoa sponima tolu amoino o toes futasi minu tolo tora talo le tula iwa whamai a fo le malu o le tai au. Ka tala iwa le tai au nei whiala mai whaafonga mai nei tai au tono lo maota tono ta vale tono whalwhai ngā ruenga mai mo mai runga Facebook mari YouTube Radio Samoa nei tai au na whātu pokarame ate o le pese lea. Puni. Pacifica Ola ufanua lanula abau samiti wata Na yutangata mata ata lau fofonga fia Malouta ulanga waile talafata iopia Sino mana Aolezala lele ua avemata ia la yutanata Emita ipea le angana moe la usamoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Samoa ai angano ya wha pefea Na a puti lo taola lava mai le amatana No fo i tainu ese ai le ngano lava mai Samoa e pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Tainu ese aile ngano lava oi Samoa le pele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole ele Awana e fai mai oa ulava ole tama ole Whawhiwhianga o le tai au a o tātu i eile malu o le tai au le Radio Samoa i le lona se furu valua i nei o aso o le masina lona iwa o le tātu wholaunga o le nei fwoi tausanga malu o le wholaunga manu i le atinu tāsha ua whatas mai le sunga ia Victor le tai World and Auto Limited ia mo le whaalauno ina fo o le lātu au nanga ia wale whai o le full service ia mana Warren of Fitness i le mano le atinu Fatalo fatu ile nei fo itaya o matango fie malo le soifo manuia la sunga Victor ia ma taltoro o solunga le fo ile nei itaya o kia ora ia tamon dia re te saran tasa ma se fo sunga o te vai malo la malo fo le to tunu le sunga meta fo ia ngata fo le to ko inga marsa mo te no mo te malao ni si fa no sunga lunga meta ia fatalo fatu ya to Fede muro sai, nunga po pisira wala le veita tu. Ya, malo le sai malo te wasa.
Ya, me okay mo ba bato itu ni otawa. Ah, itu la ya, bato pageke i bato paitua. Oh, nice. Ah, itu ia bato otawa ta man ta saya ba pe kiro ba ya asiasi mai. Oh, isi manga ya. Kai, kia ora ka pai. Ya, atamari. Le uso, ya matatu di pocor nei tai fa mole. E whakei mo le mato no wha auro ia mata tu le mato poke senior ka tex i mantua e su senet e to sea pea pea utoro sa i le mato poke seni o le vatasi ro rua ta la tu lima o le kako tiso ro ta la o le iwa mantua ta situa ta eau a whamutalia ta to su seni a wapea na e fia utoro sa i vave mai a ta ro situa ta eau whamutalia ia koe sui ho ia koe alu koe lunga de o le tawa ta poke seni ma ta to tiso i le tato pare i tato poke senior ka tex mana tuaru app ka test pai por a point scan to not to follow lo ye mo lo su sene discount ka pe utro ta vale ia ma to from kesi LPG to refill lo su fitu ala te to ia ile tato pamu ngata fore man to so fa ma se fo tan numero tu fo tono ki kuso man sa mera fanga nga wala so no tang wa ton tato se o ya so te tasi so fo man malo man le ya so fu fai tete e o lo man o manu fa manuina o tato ga ta sirau tala mo leva ya se utro sa ia matou ya ngai me tato fanisia ya tasiri matolu iskama ki go o service ro ta vale transmission service fatino ia matou ya ko la ta vale twice aga pe ngai service on time ba ya le se me puli he ta vale fo ta vale ya le la bana ita le o e tausi tulanga e sainga umi foi ma le nga tato wala ngata fore fa ngai na masol disti na matou ta vale tu inisi mo lunga tato fole list no spring smoko u pa sa tato spa mata fore tato fea se fa fil di mato fanesia ke mana tu sa roof racks roof rails LED lights step ya ale foi matou to no fa foro sa ana ke fa tawa mele ya mo foi matou vasta vasta la na se fan ya toi e tu fa tu morosa ni tato popesimi ya ngata fo ide tato scan ngata to scan na ia ya meno fa morosa vale fa pesa mo tino ya tato scan nga ya scan na ia mo ri o se mata te passport ya ngata fo le warrant was utala te to ia ide tato popesimi ya mantua o tato winna foi matou ta vale ta vale fo ta vale tuai pero que firinga mini vans mo ka hypercars ngata fo na te pick up ya ole fo winter Hilux man Nissan umona isi to pick up ko lo ko no man ya i mares loko ma fa pi fa pete fi apalaya umaru ke sina ta vale me ma san lava sina ta vale to ma sina thanks payment para eso sa ir ma to ta vale ya mo fo lo ke spec me ama to ta pe ta wina sta vale ir ma to ta vale ya ma to tu si ta si ma to sta ma ki road ya pete va au for ma to numero o i va ru fitu fa to lua anga me tato farpau le kasi fitu suru pecho o tawar mata patusi o dua su pasiene de pa anga suru pe mo tato pa o pa vai to filinga ya mata mai sai su lima pa ile dua su nga dua ngaka fole po ko tato se kina fio lo anga lu mai ko nei ni se mata to ka fo ya mo tato se kina so se langula ma se size to mo ile mata farpa afa te mo tino le de nga ke ru ta yo amaru ta vale mai tono ruta vale fa toisa se tiene chiamato festival centro che adesso due assolutamente che me ne adesso per lo metà ma perché non è che io non mi pure fai lì io fa per te che su mai lo moto to tassi ma to tassi to due to dima ya malistiris montato che ti appuno un listi fa per te lo motino mo fa uno che no sui fa mo don che si io lo moto to to tassi ma to dima ya ta vale ne aso tora stima ya vadun fo fa pena to sta vale ya wala vale ai ma to tele a mo le fanga le aunga vadun fo ta tora stima ya le to ya situa kere fa tawina to kona ta vale le ya le un bogano no ta temene ya ole fa twai sumai ta no fo ni sera fenga lenga ya ta kwani mo na silanga ya tadi ma to le si pay after pay the five ma risk to suvar machine industry to finance fa nga timne to finance la if nga ina ma to finance now ya yes finance Q card finance ya asu valu masina industry
I lunga tatu finance na ia o le matunu mea ia te wanau aga iai o iwa aru kitasi tolu ia te o mia whalitasi tari me masini ia o mitasi ia whasiri alo Samoa le swani mo ese stulanga lawa whawhai tasta matawai marau no o le ewa whaiwaru pirima whingai mo sunga nesta iau se fo e mai manuia Ta Victor, Maria foi o faiva ole nei aso ia ole tulanga na ia ia o fa mai e foi male porque lá me malo le tai au lai ko 2 minuto tala ia le vanga le e le tano Samoa se no lima suma nei one hanga mo one hanga ya ala fa kan mai poli mo tu ma le ofenga venga le tunu o lawa fa solo la ko o fa to mo le lo to mai tia ka ma ia foi so ne na ia ia o fo ngai ka mai yo e ma to ia le lei auto malanga yo si formato pitonu Westgate o kol polo kol mela o ile kele mol mol fa lo fo ai la ta no atilel po kala me na foi vanga mona ya so tol ne va ya so malo fa te tele la malo no jule ta pa malo fo ile sunga la o tavai tawa tai malo fo ile fai vai le nei tai au ia fa ta ya tu Samoa manu ya tele la fo i tu engole nei ya so tavai ai mai se Samoa la tunu pele ke pai tora ka kite ano ko ya popo kia nui te aroha kia koutou alofa anga na mo outou sai fo